edi achro wo de join yen Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na wo join yen a wo be hu say yes bibia da na kwan mu pokwa mo se menyande o ma na so yende masa mo ma enwene ye ho hana ba obede mo TV ni mi radio so pokwa mo hello Emma pokwa mo okay okay hello yes sir master boss Raje ahanye Sompa nkomo aso nya asem pa wote what dauruma I salute you ma anope asem onyankopon shiraw ene wabedwafo ne wotiefo na anope meti ho a mehwe wansa na mafam ko to ahya kwa sori na o message na de atodwa no osoro ene asase nkasa Crash nya ha na we odi4 ha what dauruma me d4 de wo ya wo se me d4 dada wo ya wo se me d4 dada e bun ko to je pochew what dauruma se wa makwan menyame anyusu na se wo yese wo kwa ye nyina na ye be gwajawo bye bye Crash free phone so ko na time kura so ye bye bye yes nyame ho den se bye bye ade Crash bye bye ina free mo okay abujafo ye ko na yakoye hintasem maka Messi take it from me soon and very soon me call retire on radio I know formation no Sagi bra let's say ejana dom ye ho ye okay ye ho ye pa na we enen ka shadi edi kan ba shadi be fa guitar ne trance na nka boy nwom ba ko ansa na ahintasem aba be boy nwom ba ko abisiafo shadi abedru studio sisi a na before say prof edi ahintasem bebreye no ode nwom ba ko ebreye na ode mayen wi a na afede prof ebe pike nto mo ha mo ho ebe pike kama David akwaba ya me de dadi na ho te say woko yeho adom bibia da na kwam bibia de na kwam okay so say de menima yesesra no pe na Sompa na ko da ro mami sorry kama yankwa na te sa asem na asem Saki ebe fa kwa bena afa kura wi kasa me so de no won say fe de ayasem kito na ne ahintasem wo de breye no wonderful me dressing na ene be ba ya num Tofi answer na me bie ma no pese me fa sa kwan so na me da mama Mary ase okay last week okay in fact na esesen ka dwumedi bi koso yeah na oye nyina ya do ye bi yes mani aswa me koduru fie me yeri say ana me say mama Mary but this week kura no semana me de adware no eno na me de adware ano pe na me de adware am de bai what is a cent bi wo ho a idea ka ho na enti o ye nyankopon hira o ma e die Father's Day no na me ni say ya drink mi go bie mu say e bro drink nyankopon ati jadi my nyumba akona afa de ye mfa hintasem mra but me nua oji atunyum bi na say me de pa I was born naked but I was not born empty me by we asia deja na sumenye ni pe hu I can do all things through Christ who strengthened me. Kwabena media me nyankopon no so no mani da no so da. Medica ma shemi hu kunan se adum owi mti medi kunim Tofi gide kana mo widie minim se medru anope medru baby I make crow Alumbia we will get there oh medru baby I make crow media medru
bedru baby me crow. I was born naked, Eda, but I was not born empty. I am passing me baby asia deja na suminye ni pehu. I can do all things through Christ who strengthened me. Me dear mi nyankopon so na many dan so da. Asemiti medical ma shemi hu kuna say adumo wi medin kuni. Jide kana mo die minim se medru. Kakan kakra minim se medro. Sompa for ye bedro. Ye bedru baby I crow. Kwarame da se. Abusiafo. Sikwa papa ya mama ho me. Sesa o ba ne talent so a. Do team de ne de ope bia. Okay, abusiafo se de ofan ya du so no. Ya de hintasem na ebrewo. Prof. Tofi enwumi ende asa de me pese me wura dan bi na enwum na push me wura. Push you. Asa film na ba. Enwum no I set me no pa I set me up for delivery. Wow. Serious. Wow. Because en some me be kan no. Yeah. Hintasem ne asuade ewu mu no. Na ode aye enwum no wato no. Enso eni nkomo bia. The way guys so dem be say the Holy Spirit is working. No ye adwuma. Yeah. Ai na Tofi. Whether we part there misuma sujafo IBJ. Misuma sujafo pa Tofi. Okay. Because Sompa FM. and say na we dan si aye no. Masa ayan ha ho ne to da sujafo no krom chen aware phone no. Wo de anafa. Wo de wo ke. Ene sujafo no. Kai kraji jai. Kraji jai. Sure. And the IBJ you don't know what you are missing. Inti yana yo oni esujafo ofie nyina mo nyina monyo Tofi me da se be che tiefo ne ahwefo nyina ba Sompa 93.1 FM and Sompa TV or Facebook YouTube so Facebook near Sompa 93.1 FM and YouTube near Sompa TV and Tofi and me person me show a lot of pictures and if possible I be video be so na but Saki before so wet was so yeah, asemo. Among for has your messages about one full soon. Are they? Seven semireta. No, sister Brevi Mamon, yes, sir. Seriously. We acquire say Oko Krumna, Obampes or Beko. Na o dada and say, oh, metal pokia, bro, what it? Obama poki, be crowd. Or Akaka. Enti Tofi sa hinta se mi and I say a discussion ever be and na etimi chire from zero to hero emu from grass to grace enti montwe mem radio ni mu TV na yensua de na no pay Tofi destiny na ho MC a wana ho ai systematic virtual for old picture not to so me dem say Dubai eka ho ena Abu Dhabi and so eka ho eno ne nkro mienu a very popular ewo United Arab Emirates dim at nkro 7 ena kabomie sa United Arab Emirates no 1971 ena omuka omubo ebe sa United Arab Emirates no inti Abu Dhabi ena the capital. Okay. Also the seat of government. But it's open the economic city. United Arab Emirates and say UAE Dubai. And I will say now Dubai no a colony of Abu Dhabi. Okay. Now Abu Dhabi for only Dubai. Dubai so. Aha. And na baby omo ete wo ho. Ebidu ho. Tofi enkuro bi ti say Sharjah omo makọ UAE de omo te sa de make ase Sharjah wo ho ene wo Ajma wo ho ena ye wo Fujairah so wo ho ena ye wo nkuro no so 7 okay ina kabo me United Arab Emirates no ba do na na tanim Dubai ne in Abu Dhabi nko to 1933
no 1833 rather ɛna Sompa FM ntɔkwa nti Tofiakwa enuanu mmienu bi ɛka ɔmo ho bom yɛ sɛ ɔmo busua no ɔmo yi ɔmo afiri Abu Dhabi hɔ okay ɛde ɔmo aba ɛde ɔmo akɔpɛ baabi a ɔmo so ɛho bɛtɔ ɔmo okay first person no anasa ɔhena no odi kan no ne yɛ frɛ no Sheikh Obeid bin Said yes okay ɔsɛ akyɛ nti me yɛ asan kama nya ɔmo pictures no but me nya okay aha ɛna ne nua nso yɛ frɛ no Maktoum bin Buti sankofo emienu ɛna ɔmo de ɔmo busua no efiri Abu Dhabi okay san ntɔkwa sɛm nti ɛde ba baabi a ɔmo efrɛ ho Dubai ɛnɛ yes eti abusuafo wa wo hwɛ TV na wa join ye wo Facebook no Dubai a ɛnɛ yɛ ka ho asɛm no ɛno na ɛwɔ ho yi nti sagi me pɛ sɛ me bisa ko bi ananka matiefo ne mahwɛfo ni bi ona masa he na ade akoto wa ti Dubai ni Dubai port masa de onfa me nkɔ ɛhɔ no because me pɛ sɛ me bisa ade bi wɔ hɔ saa ade na ɛwɔ hɔ tuntum ɛyɛ nkro okay ɛyɛ nkro no ɔmo de nɛte na asi okay nti ɔmo ayɛ obia asi ne fie saa na ɔde wɔ atwa ho ahyia na nɛte atakwame okay good ɛna ɛwɔ hɔ bebree saa no okay good nti ɛhɔ na saa Obeid bin Said ɛne Maktoum bin Buti ɔmo de ɔmo nkrɔfoɔ no ɛkɔsoɛ na 3 years pɛpɛ ɛna Obeid bin Said ne Efrim insansan ne mfie kɔ anim no abo akɔkora ɛno nti ɛbɛma saa Maktoum family no ɛbɛnya ɛbɛgye nhini a ɔmo nana edi adeɛ ɔmo di adeɛ saa till ɛnɛ ɔmo da so di adeɛ yes ɔmo da so di adeɛ na nim na ɛwɔ Dubai na ɛyɛ a small fishing community okay dwumadi na ɔmo yi nam sɛ ɛbɛn po no nti nam na ɔmo yi ɛno nko na yɛdi nim sɛ ɛyɛ dwuma ɔmo yɛ ɛwɔ hɔ okay nti saa dwuma na ɔmo yɛ nti na ɛfa adwadi mu paa deɛ na yɛmfa saa kuro no nyɛ hwee okay me nti ni yɛ paa nti na me sɛ ɛnwoma Shade ɛto yɛ no ɔsɛ I was born nothing na yɛmfa saa kuro wei ɛnyɛ hwee okay yɛdi nkɔmmɔ ne ba fast forward 1894 ɛbɛpem 1901 ɔhene bi so ɛtena ase okay ɔsɛ saa abusua no mu na ne yɛfrɛ no Sheikh Hasha okay Sheikh Hasha Al Maktoum ɔno no by no strategy a ɔno no fa ne sɛ isi a mehu sɛ yɛ ha sɛ no adwadie nkɔso nti deɛ bɛyɛ ne sɛ mɛbie Freeport wow Freeport tax free ubedi dwa wɔ ha yɛnyɛ tax wode nneɔma ɛkɔ abɔnten so a ɛno so yɛnyɛ tax wode nneɔma ban inside a yɛnyɛ tax tɔfe na saa Dubai kurom hɔ no at that point no ship na ɛba kurom hɔ na ɛba kurom hɔ 5 times in a year afini nyina ɛba hɔ 12 months no ɛba hɔ 5 pay nti wa onim sɛ na sɛ bi papa bi anhyɛ ani hɔ yes but mra ɔde tax free ne ba yɛ na adwadifoɔ hyɛ sɛ yɛ sɛ sɛ hɔ yɛ tax free deɛ ne yɛkɔdi dwa wɔ hɔ a ɛbɛyɛ no na ship ba hɔ 21 times in a year wow a double eduru baabi kora na every 2 weeks biara na ship ɛkɔba a ɛde adwadifoɔ ɛdi dwa ɛwɔ saa kurom hɔ okay na ɔmo dwadi a ɔmo di paa na ɛyɛ pearls ɛyɛ precious ornament okay sɛ last week and ndawe na Princess Diana no ne wedding gown no wohwɛ ne boso hase a na ade bi tuatua hɔ okay asɛ ntoma bi egugu hɔ na yɛ pearls ne boarding pa okay ɛno ho dua na Dubai for no di okay nti ɛhɔ no bɛyɛ a very important town afeedie tinkakran fishing community no afei yɛ hyɛ sɛ again prominence because of adwene sa Hasha Al Maktoum no ɛfaeɛ so ɔde bɛboa ayi Dubai free poverty mu anasɛ ohia mu ɛnaba yɛnkɔ yɛnim yɛbaeɛ abɛduru 1958 okay ɔsɛ ɔmo discover oil Dubai around that time okay but in Tokwa that was the Second World War in T ɔmo ntimi a explore okay and at that time na
the shake the all this year and the odi ade e wo Dubai this year ne papa okay and your friend Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum but ono the I think say you want a picture ti hwehwe na fa to so mame my name no okay Sheikh Rashid Al Said I mean bin Said Al Maktoum ono and ono so it decided is okay fine any very good papa ni yes okay papa ni ono so strategy ono so fine say sisi ano me pese me develop Dubai but kwanya be na me fa so okay me fa through aviation port me fa through tourism and into oyaya that time na airport in Dubai into oyaya ma investors buy a BBA the new airport for Dubai the first airport and also picture of Fatu Sumame the next say sabre ya wo kan nyina no na uni access say obetimi di plane akọ Dubai there be na ship ngwa na e de ko ho me pa show for airport no e no so e wo ho Fatu Sumame the first airport e Dubai intina afi very good eno nie na afi ama investors ashase e ba kurunum okay and I will see the first skyscraper na ye friend Dubai World Trade Center and also ho no so Fatu Sumame and also see un say or try say or bet draw investors no attention about chrome because na the ideology ni say e fa e wiemu ne e poso e dwadie die e wo say Dubai and the hub adwena o de buy no na fe investors so team back room ho 1959 na oil nyamba onyan discover oil ha first building in here now in building we will see building we no na international community no esre no okay no alkondia na ye wo we sasu bebre wo wiase nti no mo fa ne se nyenni nti nyanwa de bia no aye but one power okay Tofi one power because no nim de opeso oye okay till 1966 and almost struck oil Dubai okay and sika sha ase eba kronum ti sika sha ase eba no we decided say o de be wura into event edwadiem okay we decided so we wura into technology mu yenti ni yepa enti na adwen na eho ni tim ni da nya say bia eye ne but na odwen ye kina okay adwen on fire no ha na obaya bedru emre bia I feel that nipa ye adwuma obre me da se so abesi so yenko ni nipa ye adwuma obre but also when na a monastery no or monarch into on call retirement I just wo ti Tofiakwa asema me kan tini pa inti besam catch us say besam catch us me fa we say adaje na odi for crap ni so inti emra o free mu no ne ba out CCC aye Mohammed bin Rashid Al Maktoum ono so ebedi ade e no ono to ade ni papa ebe so na Tofi free hair crew me be pictures akira wo Dubai senia eti enne nia udi kan de kire ye no yes ube yi pictures akire ye ama obi a wo hwe bi ehunu say wiase bibi etimi dane and me the pass you were ha Braka me wa ha because o no ta ko ho e ba cho fa any to so Dubai Marina e to so mame biem na fe yi pictures ni go yi pictures ni gumi sa Dubai Marina na yen chiro now the Dubai etie se ko betimi agrade ene ba ku bi na say dan bi a IS Islam ha this is Dubai now Dubai Marina on say Tofi Marina ye ha say na ensuo ni ho we a man made omwa na atu amana chinsuo na free punum aba ho ena omode sa koduo ye fe no yati esisi so enti wo de sa fa omo ba ku bi na IS Islam no na Tofiakwa say nyabo chance no sa picture no ye fa compare de betra se na hwe ye ka Dubai asa ha Tofi hwe we ke trans na hwe Dubai say na Dubai tie of Fakye trans we are no wa kire ofin so de Tofi we ye port too we ye port afei fast up chance out to biem Sompa FM currently
ɛhɔ nie afei fa saa folder no picture sɛ wo mu no yi to so saa ama me na yɛni nkɔmmɔ di saki mpacho saa port na uyi di kyerɛ yɛ no area no say no ɔmayɛ no sisi say no ɔmayɛ no sɛ wei no ɔma twe yɛfa no sɛ bi anka ɛpo no da baabi te sɛ adum a ɔma drele de nsuo no ba te sɛ Sompa swami ha ɛna ɔmayɛ no marine city ti yɛfa no Dubai Marina ɛhɔ nie enti nsuo wɔ ha sɛ nyinaa no ɛyɛ man made ɛyɛ nipa ɛna ɛyɛ ɛnyɛ natural nipa ɛna ɛyɛ nipa anim deɛ ɛna ayɛ saa deɛ wei anapa tɔfɛ so dan bi na asa akyea wo sɛ den akyea sɛ ebu no me video bi akyerɛ wo pacho fa saa video no so ne ndi nkɔmmɔ ha nyinaa yɛ Dubai Marina ha isi ade ɔmo bɛyɛ ne nie de ɔmo bɛyɛ ne ɛdan no na ɛkɔ round ne sei na ɛbɛyɛ ei na etwa ne ho enti sɛ wowɔ dan no mu a wobɛnya view different views ebi a wo da wani hwɛ swami a ade wo sorry na wani hwɛ friends macro odasani ninim die mu de opese oyɛ no no we na ɛyɛ desert o on sɛ emuni o on sɛ a movie enti mbadan na nsuo no mu na hya na there be nsuo no mu ɛwɔ kro no mu but on sɛ ɛwa enti wo hunu ɛpo no afei yɛnkɔ the Palm Island ɛfa anasɛ Palm Jumeirah yɛnkɔ hɔ Sompa FM ɛno nso so ɛyɛ nipa ɛna ɛyɛ ɛpunum ɛna ɔma yɛ asase ɛpo nsuo no ɛda hɔ no nsuo no da hɔ no ɔma timi ayɛ anya asase wɔ ɛpunum ɛna ɔma sisi ɔma yɛ ne sɛ estates first one to so ɛdan ɛwɔ wɔ hɔ bi nie yes Palm Island also your friend of Palm Island because I had to say palm abedua ha enti wei eye nipa na ye o epunum e na omode anwea gumu anya asase asisi adan wo ho atofe ho dan untimi nto o da fa pictures ni guso e ma me fa guso sa enti se okọ ho a se na on se ebia wo epono na kwan dem fifi se this side obehu epo ha say net good nti epo no mu ni yes epo that's wo ho a utimi hwe ni fa so hwe benkum so a nsuo ta ho nsuo ha say nsuo ha say oman ti say beach tofe na onim ti see ade ombeso mo ye ombeso mo sa chichiri kuro no wo hwe from esoro a wo the drone e hwe a oma design to say the world into continent bia into Africa continent dan ho nyina a ship it is Africa continent Europe Asia sa I don't know person mo de ba enti sa babia na ho ye desert babia na yem fa nya hwe no isi a ho nie yenko Dubai mall yenko Dubai mall Dubai mall na one of the biggest malls in the world now you do see wa wan hwe obeyira ubetime di bad days e wo muna ntimi mpie aha tofi we aquarium aquarium more no mu e na o ma ye aquarium fish egum nyina ye live fish enye artificial now nim inside o de yenko de na ma papa bi ne ba omonam o ma ye tunnel inside into wo so onam mu a fish no wo esoro ho ena to fe utue sika yeti ma o dive on say so hwe a on say obi wo mu a am so o nsuo num ya ha eno utue sika yetimi ehihye wo ho na fe wa dive excursion ne bia no because eso and we baby a papa one ne ire ne mai nam yi no fish no ewo mo soro nti o ma ye tunnel enam sa akwe nsuo no bi wo soro ena o mo nam but engu o mo so dabi aquarium ye hunu ha say nkete no omo de so chain sa Sompa building ya ewo mi ba so yenko Beige Arab ahanti na bontin ni Dubai mall na bontin ni yenko Beige Arab me say na me show a lot of pictures na e de asua de
Tofi the only 7-star hotel in the world. We are seeing now. I'm found in Canada. I'm found in America. Ba ko pe Dubai. Sa building. 7-star. E just a facility e wo ho no. E bi ni ba bia o wi ase ya. Ada esinsuo mana. Esinsuo. But you go inside. Esinsuo. Building one completing no. On say emu ni bi ni yanko. You really yanko hasi kra there. Aha. This is a suite. Oh, empano, Tofi. Mes was am akodampa we so. Aye. Tofi sa. O say sa hotel restaurant we on. E wo nsu ase o. Restaurant we wo nsu ase. Enti so te ho a. Pajo yanko restaurant ho bi. Oko wote ho a uhu there be restaurant about there buy na me say wo nsu ase na ho. Wote ho a uhu se fish no ene mu a omudi omho agro. Tofi. Eye nipa bi ene tena se dwene ye. E de enwoma gu akwan mu a ene o mabedu sei. Afi yanko the tallest building in the world. The tallest building in the world. A friend of Burj Khalifa. Now, sa Burj, Burj ne akwa Arab ma Burj a building. It's the building of Khalifa. Burj Khalifa. About 825 feet. And I'm sorry, meters. 828 meters. We floors we 163 floors. A total so 163. Tofi your building at was saying. It also bears a speechless into the now him Tofi sa building we almost say see back be a watching we e would Dubai hwa Dubai hwa now we say building we say hotels room banks room there's a BBA room 828 meters floor near 163 floors. Ni nyina wo Dubai o. What na a desert o. Now ni a ho share to the extent that sometimes it me call 50 degrees. And you use a lot of water. But you call a miracle garden. To fe nhwa de. Maybe a ho shipa o. A ho shipa so mutimi maintain a garden. What fatos my miracle garden. Omuti maintain a garden or omu use miracle garden here. Tofi we enye art o. Ya obi na draw yo. A picture. A friend miracle garden e Dubai. And they are playing na. Fatoto so miracle garden. It is where desert so. Until we they use a lot of water. Ye my mu ha say nsuo to de bia so still. Obe ko be greens no na aye edededem. This is Dubai. Tofi, and I say bia me show pictures. He say me de bobi ko adu anase visa, but me say sua de wom. And you say I was born nothing, naked. But I was not born empty. Ghana, we were born naked, but we were not born empty. And it means say ebetimi ayeye. I just say yeah adwin to say one na opese oman cause o say oman me blame nipa ba ko ye nyina part of the problems of Ghana because your mindset no enye onum say obi timi to ade to abonten o ka kire so onfo be ka say zoom line for modwuma ne say but sa nipa wo ya so be ka say aban ye nana kwakufu ado aban enye papa because omonyo mayi this very same person. On the flip side, Tofi, emma wa bemu muda. Se bebia na ofri no, bebia ofri ho nye. Ti am share that dey call Dubai 1833, send na hotie, and now send Dubai etie. It means that there is hope for the future. So you on your year. Nti me say, sa Hashab Al Maktoum no, or say oye a free port, a tax free port. Into wo de nyoma ekọ wo de nyoma eba e free no tax eno no ma edwadifo ehu say ye di dwa wa ha se ya ebe yi ene ma
Dubai kakra omo sha say omo develop our bedu sabre fa Mohammed bin Said Al Maktoum to sumame the current king of Dubai. Was say now on the vice president of UAE. Was say Abu Dhabi na the capital. And Dubai so the economic hub. Nti very good. The current king no ni. Nti sakin bacho we ne bedi ni papa de no. Obedi ni papa de. Na say we pa na siesie Dubai no. Yes, but oye ni papa no ye to say David. A open one go ho. Emma Solomon e be si asori dan. But ono so oba no wan ni Dubai abro. Owo connections. Enye oil and Dubai for depending on tourism. Because oil no mutu ye no. Now they compare Abu Dhabi oil. Na kete. But omo tumi use abedu sabre ne se asikafo wi ase nyina ekọ vacation na omo ko Dubai. Sa beige friends our beige Arab no. And 90 they for cry ye odu bagan na sikemu a 1500 cedis a night. And they have full. Ya kasa in dollars. Nti ene ombaye international IBA conference via sikafo via no straight to Dubai. E kwa meeting aba. Obia peso ku Dubai. E den no mbedu ha. Omkrampo de no omo limited resources. But omo timi build a corona be do this time. Omo ni gold. Sompa FM. Omo gold but in small quantity. See I can't we as one omo gold Dubai nka ho. Me say oil no kra na omutu no kra no ene they are not dependent on the oil onye na mo muska tourism and omo muska omo edan bi so omo frɛ no building of the future something but I'm say oh fato soma me omo yes our building say technology ankasa economy be ye no betena se na artificial intelligence. Say robotics in this annual money na that is the next level economy be say Dubai ecosystem a na emponie you say ebrunkuma the egun hira ni emponie na etikuma kodu na ebeso ebribra emponio sa we no fanto so mame we the tallest building in Ghana. Masa. E come collections na me pesa me charge. Saki jai. Na me pesa me charge. Ghana ha say. Enye we na kwasi prat no esa la kokko he say fo hwan eyi. Tofi building we the tallest building in Ghana. Abrego. 93 meters high. Abrego. Into 823. Any 93 we say mu wa papa e kwan wa we na Ghana yeri tu ye ho say is the tallest ye skyscraper ba kunie but so if you so ene ye nko ye nim good we na America no so o ma shaping no ura insider amanfo e dijuma we inside the aye no run na obi e da ho e dan but so to find inside no run e dan dan nti we na inside ni inside ni ai dan na fa night view no so to so ne hwa de edura na adura say nete nti I was born naked but not empty. We yakopon de adria shade you have to use it. Nti say oye abrantie oye ababaawa na say hunu say abraboni twa ma you were born naked but not empty. Onyankopon de adwea show trim use it tena say na plan it wa brabo na sha say 200 amon na be ye Tofi me ma nkramofo nyina barka di sala am say Wednesday ye omugu achi wia okay. Aye, indeed. Wednesday holiday on. Yeah, I think so. Okay. Indeed. Edo ada. And a feast of sacrifice. And na we woman no. Timpoch kremoso bekum afunumu. No problem. You're very sure man. Tofi. Indeed Dubai
they came from nothing, or they came from zero. Now they are the hero. Today, picture no etoswa baby omo free ni baby omo be drew no. To me say a lot of sacrifice and a lot of brain work akumpa. That is Dubai for you. Oh, na America no. Atakwame na America no. No so. But Saki, menim say abadwafo no beba mu de. But me dwena de bi ho. Eho kin na hweso me boa. Yes. Ode yemra yen Africa ha. Baby ti say ahina na Gaddafi we. Libya. Say no so na kin na hweso. Sompa FM. Amayofo na amoyen. Saki. Tofi is true. Right? Me enanopa. Itu mi car e pie free mi fie no. Me wo kwan be enan a metumi afa so abi pie main road. Yeah. Me hunu ba bi a memfa. Sa e kwan be 4 no a metumi afa ba bi a ba be pie ba bi a eye main road a ya ta ho no. Me pie free mi fie no. Me hunu ba bi a memfa me car no mfa na metumi abeduru kwan ho. Adentia. Kwan boni. Kwabri East. Minim boni a Kwabri East. Aye o my Ghana. Seriously, Saki. Minim boni a Kwabri East. Aye o my Ghana. Awurade Nyankopon. Tobi, ore o kra de. Sena one way a mood be say. Saki, any I mean first akwanya we so na me nche owura bi e fe no IT alignment. Yeah. Entimi ni 1 month me nko alignment. Almost. Auto ties and no to say we say Ghana ni scared bit ma to time no. Home use no. Auto bi ne and home use. Ope de eye kama kra kakra. Om de nam 5 million. Yes. This obesisa 4 2000. 2000, yeah. Entimi mfa wu ntwa 3 months. Now time abam. Why? Saki, and okra ye baako. De anope wa be yi. Sompa FM. Ibeja Ghana ho. Yensu ye kwatena buruche ni be yi. Yensu ye kwatena buruche ni bia. Eyeye. Na destiny for the me de mani na ehwe wo mo. Me ma wo just 2 months. Na me say me mo just 2 months. E wo say me nya visa. Okay, come from And I'm from Kafra. Right, young I was say it me utilize it. Sebi adwene Yakopon dey ato 18 minutes say you use ni pa. On say omo no allow my investors ne buy. Yes. Eba be ye omo make sure so say omo ba be ye adwuma. Yeah. E dey benefit e kru Dubai. Nti he Dubai na wo ho sa no. Enwumanwuma omo buildings ene omo structures e wo Dubai na nyagro. Enye ni nyina na aban na so hene na ye. Okay. But wa biem ama investors aba. Wama a conducive atmosphere economically ama aye full and flexible say amanfo babe investment or inti sa marina na America no say imagine say ya trip aba ikrum sebe ya sa akodo nketen na bitime sisi na timi ananemu eno so ayo ba ko bi building na omo twa na stro sa ena ship no as nsuo ni da ho na ship no on say eno so tourist because oba ho bia omo be excursion omo de otinam na omo tu sa yacht ne ba ko bia omo juice eno so ko abane ayim there were a lot of tourist sites e wo Ghana say akanwuram I think say afa na meti owura bia ye fa ne Canada Japan ase Sompa FM so na mu tie ne nkomu bia o ka tourism. Yes. Tourism. It's the way to go now. Tofi Krobiti say China or Japan or so. Se uko kronumu a sika obese sana wura kromu no. Se sika no ye ma ho zamva ma o.
I was a kakro. Yes, I say kakro. Yeah, my own family. Auntie, Saki Upa saw say, we are see. Ye kakura efa Dubai. And yet the most beautiful crown back home because in your mom way or honor. Toffee, must I hofe? And your ma or more and I Singapore. Okay. Because imagine, we our dime more inside you. Sa a friend say aquarium way. Obey fish zoo. My bomb in 70 amount. Fish zoo. I didn't do. Into what I say, Toffee, I was all planning. Only family no. I was almost to Dubai, Eba. Now, more call excursion kakraba. A bebo pa. And you're making a bebo. Now, o consuswa, me sure so beba. Because a krum hono, I was scared about Kunin Abessa. Wouldn't now. A very expensive town. Only me pesa me cano cray. Me and Casano. Me pesa me trabuchiri. Okay. I know dear. A madrin. Okay. But I don't say we are to obi to me convince you be. Ano pay. Baby I'm a nanti be drew her. Any near our bay actually me no. I don't know. May your bar was some madrining. Beman putting in a And me vibes pa. Berman son in a year by day with dream. Toffee, Nimo, Oba Nimo, Eddie Biabasi, Nimo Johnson. And Johnson was it a desert in a assassin pese. Pese, okay, assassin pese, okay. Nimo Yadasi. That's a bar. Assassin pese. Pasaki, Yametiasi. Me shane for you know what church there. When him said Ghana Nimpia when ya quenya. When ya quenya. Tinio. Sanka was with me be boa Ghana. Manka Ghana drew tibia bi mu a went to me anya no wa fere woni trim. Yes. Na ne ye bedi nkomo. Yes. I want of nkomo so minim ene niema na ewo mu no doso se ebenya kwan ye tofe nkomo de akanta. But the empesa me kan say enti ha Ghana mpanyimfo ko ho. Omko. Mere mi bisa asem nya abote na mo be mu na mo betu agu mi so abu mi we so asem. Mi bisa Seven call hoda. Me share obi a hoda. Ntina me bisa. Mebo ahai. Ghana mpanyimfo ebiko. Baby. Toffee na we are says for baby on relax here Dubai o. Ti Ghana mpanyimfo baby on relax here Dubai. E na omo konso on kanjo zo ko Dubai. Omo ko haba. Omo ko so en chechire omani, omo ko kuhuro de wo ho nyina omo ba. Enti omo ko na. Okay. Omo ayi bibia mo na so makoya aba. Abusiafo. Prof, so the basic. Aye, we do see. Emergency no time no call. Wow. What can I say me mood best na obi a o hwe manim ahyase e de start show no. Who say manim afon by force. Saki. Tofi. Hwe. Sankrofo no a o ka se o maye Dubai sa no. Menye sure sa adwene wo mutim no chen ye de. David. Menye sure. Sompa FM. Ena moje wo yi mu no eno abi ne wo omu. Yes. The film said 1966 any two Kwame Nkrumah. Yes. From 1966 Ebesu Sabri. And my house. The level of progress any Ghana has any Dubai progress yeah, because at 1966 no na Ghana is better than Dubai. Now omo be pay ho akobe 100 years ahead. So mo ne hwe. Now omo police from smart police. Because yes, smart police because gadgets in it and your mom will use you chrome hono. Any cars, police cars or more use no. Ferrari, I back room high so yeah and no a police car. Then you ma a woman say oh yeah kakofo ya ombo police need to you. Matching da. Because omo cameras no so sharp ne technology na advance so much say omo sha say so omo bona omo timi zoom anya coordinate nyina wanim coordinate ni nyina omo dem match usisi a omo waste time, they don't waste time on crime because omo advance to that level.
How much that training or more very good. Police car no. Hey, police car. Saka we Tofi. The bagana has here. I won't do. What exhibition? What was glass in this? You them. Unto because you're quite what fine. Police car no. The almost chief no now. No. Yeah. Police car. That na we say binum amanyame so abam faso bro so sa. Oh yeah, tie on say Saki. Sa niema we no. Me feel say e kire nyame ani munyam. Yes. Me sa na me mafa no. Because so wo nipa dasani a moja wo mu ebi na wo no mu. Adwene da utirim ebi na wo ni tirim. Na otimi manyame so bam faso say because niema we na wo hu na e kire say nyame amanipa nimde. Yes. I'm putting in heaven. Yes. And heaven they mean ya because I say a man you know that. Send heaven tin. Masa. So the cage amre nyanko. O de say ene repeat na be na nwumre no. Say ye di man fa to fe nko mokora anya ye di we nko akora ya mepe. Ah, e serious Saki. E too serious. E pese ye ka kire en say. E wo say bo emu ase. Na ye fere. What's the answer? Omo de cars be police cars be buy. Na see efe pa. Na ye bo maba so. Omo me Dubai police cars. Even say Edith say as in Dubai their taxis are Lexus and Tesla cars. No Picanto. No Picanto. Wait it. Be careful what? Edith omo taxis. Lexus. Hey! Hey! Ah? Must mean you take it this car. 90 me way say me person me go Dubai and me you be man take it mama. Oh. Mama no pay I said there. Oh, fact. I was here for me ade me Denny say. Ene me pension wo be hia. Di amasi say madwene ko. Me free wa. Matwa so. Kwa bi wase you ho kra mu nisi e ho. Wonderful. Abi afọ ni epese e ka kire nyina ne say Nyankopon amọ kwa. Yes. Ama wadwene. Yes. De hia ne say wo de wadwene ba ye adwuma. Obehunu Nyankopon ani monyam. Ene say Dubai ye desert. Etime developer ba be say ama ne ye bu Dubai abaso hwiase nyina. They say Saki say meti okura America, Germany, US, Canada, Australia no omu nyina timi ba to. Omu ebi mutu susu akọ Dubai o. Akosi broni onye ko bibini kra. Omu tu susu ko Dubai. Eye o ma ho so ko Dubai holiday. Ore ma me nkoma Mary no so na em say time no ma hu say ko. Ma Mary. Me say mo akwa ba bi. Yeah, me de. Ene ahintasem no Dubai. Dubai. O fe me da ase. Tiefu nyina e da mo ase. Prof, ya me nhira. Na okenkan Genesis 1:28. Okay. Said ye o kase ebinim amanyame animonyam ayekese no. Yeah. Me wa ha. Okay. O say na onyankopon hyira won. Enipa mienu na ode omu ye gina de ma ye nyina e wo wiase. Na o ka kire won se mongo na monno na monye asase so ma na munya sutumi. Wow. Na munni epumum patani ewiem noma ne emoa wo asase so nyina so. Ese nyame de power na maye. Bia tumi ne de o se munya so tumi. Na God is an unlimited God. Yeah. No boy say ni su. Yeah. Ene ne ban eso. Eno home ne nkwa home gum. That means enko onipa nso ya dwene nya limited. Dabi. The more wo kono the more ebi nso ya dey ehwiegum efiri suru ehwiegum. Nanso Adam ene Eve adawruma ewuo ba ewuo na chi no kora no wu ni wa obi beba abetoa so so obeto ne papa de so na nyame ani monyam no eye dey eye kese nanso ye hu se ewiase nyina se oya kase ya ye te ha hyenhyen obi hyesum bi mu na dwene asi me de embe ye dey wo wiase no nyame se de enwumi ba ye boye nyina adeja
obi baabi obi aduro no nye ofitin ya na oduru ho eye nhyehyeye ene kyese eye developmental strategy onsa wo hwe we se de asase no tie ne se de odi kan course no de pese ya kan nya bibia nso na yeska nya bibia ne eto da bia de business bi wo ho ajai bi gum onsa wa nyiska oye ni free port entinya bibia na tem bia yeska sikasam no wo ya yetiri mododo eto da de bi wo ho ese ye free nya bibia na ye je hu ska sa ade bi wo ho je hu o kasa o disikasam bemu a ebesi okay but jaigum hwe bonse ebetwitwi ska na de ayede aba eninti we were born naked but not empty. Ye twaye ho so e wa abrabom ye busuamu adwumamu ba bia ye mie ya adwenim na nyame obehwie enhyira no tumi no ayede e de aguye mu ame yakoye e be se me kan pen sese wo ko Ghana tema haba agu me ka agu a me nka se nipa ni ho nka se container ma nka se ship ma but ye way back adwuma na ye Adika radio ho eni say anya hwe ni timi toka ba akubi ni akoport ni akoyi ni abeton ni nya kakra wo so ni yakra foforo ni ayese enne wo pese uyi ka enne go to port first na ebia wo beduru wo containers a yeyigu ho to dai bia wo bekwa kodu no unya baabi container kra no yenya baabi new containers enso na etimi di be say 2 weeks 3 weeks na containers ebia asi wo port no because business no obia business igu aka omienka go to Togo omuni port free nanka kroma nka kwabnati we nka ontimi ntoka bia mienu enton sa akakra asobani yare o Saki awa me kondo heaven. Yeah, because Korea mi hu na say Revelation 21 no e twa heaven hu mfunu. Yes. No can say no de entumi mani pa adwene na koma mu da. Yeah. I just say sabe times 10 na more than that. Na heaven tie. But I don't pay any. I made the mean to me you are brabon rather one day. Amen. I mean to me call heavy nibi. Yes. Number 2 ni say limitation no room hanadoso. Okay. Free say ya me board de Ghana obekoda mesin ni ebo profile square. Share square. That's why just square. Square na was said 9 year for square corner back. But the diner we na say ovu no ase kusua no. Me ni so almost share square square. Ada na krom ha o ma draw plan sabi Tofi wo de dan bi wo ntumi nsi but Kennedy betumi asi dan bi yes the architects na omo draw plan no ni ade no ala omo nya sikafo na omo nhye da nye plan na efe okay na omo mfo omo sika ne bi nko wura mu nkosi ma kru na nsesa na bibia limitation abusuafie na akọ na say yesi ye pese ye ya se ne na asasere te dada no a na yesi afa no a aso dan a dada no a ahimfi a say bibia sa ne ne ma no tie no hwe botu we anano na make say ayifo fomfo na no omo sponsors wo ha no na make catch them say ada na fom da bia da ho yes kwe na omo nya fom e betwa na triangle ana angle fufuru bia ye de be ye kompa da bia sa ne ade no tie no eno a ya ne kese a na ya ma na ye ketwa hakra but say yes sa shape say laptop ya fede enye say biu ya ye na bia vb ya ye no ya sesa shape no ya da so tele yet e before ya adwene na em say ye ngugusu nsu ana say den ya ana ya yare na yare so nti Tofi Njiri say na show no nka unya ya na o senka wo de wo nkomo ba ko no to ho na wo me ye we ko ne ma pie ho pa ehia senka ye ka ho asem ne ma ne bi wo ho a ye wura ho anka ya na ye muma ene ma asori biutum se nko betumi aye bibi e chen so ebum ye nya ni se ya na Yesu kra be ba na ye ba bebubu agu na asai nti Dubai Yesu mesai no anya ne ye ha Dubai Yesu mesai ho na na obi asase Yesu no say ya limit ye ho da bia ne ye beto ye no eno a ne ye pese ye penti ye nsesa shape ye nsesa style ye nsesa hwe bibi kura se ba bon se
Chrysostom a yɛde ayɛ space ahyɛ kata yɛni no a yɛde Chrysostom de nyame mpɛse yɛbɛka koraa ya kama no atade bi na asesa mpaboa bi na asesa bibi na asesa ba na ɛhase ne yɛ condemn but hwɛ sɛ obi akɔtwe nsu afiri baabi ɛde abeto ha aha port bɛ na ɔmampanyɛ yi kayɛ sɛ ɔbɛyɛ no inan port boankra yakɔtwe nsu afiri baabi abeto baabi o but ma obi hase sɛ oyɛ bibi a kyerɛ sɛ ni hɔ na ozu sɛ meyɛ ne si ahwɛ kodwan ya da bi e ba eti so sɛ oyɛ bibi bi a ɛbɛsɛ nsi ewiem ɔhwɛ a teni ebediu na wɔsɛ esika no enso obi ba ya fa bedum ebi ne nipa piipu bɛhwɛ bedum ebi na adwene a wɔde yɛyɛ no ɔtɔn ma nkɔfoɔ but yɛ da so te de tie ha to si school dan KN University no mu ne ade technology school enso ɔmo kɔ ba the same thing ɔmo kɔ ede wɔ school mu hɔ ɔmo kɔ su ade media tɔfi nneɛma bi wɔ hɔ akyɛ sɛ menti ase o ɔtɔ so engineer menti ase ɔde ne car nam na free sukura blu a just obefre magazine for ko just krom ha bibia nsesa ho bibia nsesa enura na me hwɛ I think na me hwɛ documentary bi efa enkwala bi a ene om headmaster om wo school bi mu in fact enura me tifie na me su na me bisa me ho sɛ nti BC a om kɔtworo no ankrafo kɔtworo BC okay enkrafo no kɔtworo omo teme kɔtworo kumase fo kɔtworo no sankwala no omo wo hɔ no omo so kɔtworo bi ana sankwada we light ni omo krom onima dia ye fa no computer onhwe TV onhwe even internet kora no ebi na me hwɛ na me hwɛ headmaster owo hɔ any teachers wo hɔ na me wura ho sɛ Sompa FM teacher for na say bomb about because omo ye adwuma omo ye adwuma ba asopa nyi se enyi Papa daddy mommy mon tell na odi for someone trans ye wi na afede de unveiling na to aso ya hwere ya ni monyam Ghana hwere ya ni monyam ya tepo ho di tosuo hohoro yensa ekoya na se bayo ya hwere ya ni monyam mama Ghana hwere na ni monyam me pese me bisa no pese to 20 nsema ya na ye kana hai empanyimfo na ya o mu hwebia na o mu tie bi ame otie kura kwa no de yede so bi anya na hwe in fact na o kaport asem se enne odihie bi atukwan na wo se watoka free ede ka na bere wa mana beduru hanom konekoyi a ye befa se wan fa sika nkan ho a ye befa ka no enti ko hwe amanfo ka se go na de awere ho ya ahomete semum ni se ye de date bi atoso eso na wa mefa panity na obi atiti ni mo wire mu abere na nsan me ko Sompa brudi me ko bo ayi bi wo ho sikani bi ayi na me ko ba bi ekodu ya no utimi fa fom ko Togo ani ya fa ho no me yesi ye ko hwese de hostitie woni mi se yetimi ko toto ne ma fofofo ade ayi iPhone a ye to na ha ye bodin kira na wo ye adwane no uko Togo a me se asa agro na nso kwabena ni timi ko to ne ma ni bi ba wo duru ba bi a Ghana police ni wo no woni mi so waje ne ma ni nyina go Tofiakwa mate wase nti mpese mi bisa se ye no adwene na da Dubai for trimu no enye bia na nyame ye de to yiti bia kwabra bia enti eye aboro anase ye tirimodin anase ye de ba me pese me ka de fra ye nyina eno ana on say na I prof kan asem bi no me tekam me drive na me dika bi achi kwabra ne edi kwadu hu na wo de to a onipa betimi atia so ama na pa no ma waye mobone nkwa na nyina no wodi kwadu no wi a na wahuri e de atokwa no sei anya ayi okurom I offense her ya me ko program na me yes me overtake sa ka no na maka che say ade na oye ne nye wo beje di say me kan mu didi matam ka no waye oye kra wo nsi amehwewa enti se sia no de me pese me ka se aginyame
said ye eda kan no my we die aginyame tofe anura na me kwa sorry na wohwɛ sɛ obi ti moto so na obi ti akiri na watimi atwika ai watwi moto no obedru me car na nim hono na so wode ne nan yo so wode ai no no wa wai bumper no o wa wie no wono asan akodan no ho okodan no ho no wa begina ho na ohwe manim saa Dubai no oka house bi na me mante ase mutie ase de no watu moto no okọ on kan kyerem say me sorry mpo obepe okura say anu akontokwa nti abusianfo sada de na yende minister aba the bia me kasem say wisdom is a capital na yempani phone bi mo no ehunu say because of systems bia any structures bia enya adwuma matewase omo de omo wisdom no ebe sabotage ni ema because ye makasa doso o Ghana e wo se yi akwan bebre ye maniema bia doso o man ni mu a e wo se mpuntu djuma e koso no e doso eno nso no mu ntimi nye no because they say ye nimu ha traffic achi wa happy ya ade e beka ho asema se akwan a e wo o man ni mu no e noso nti ye makasa no mu ntimi nyi se de be ya momfa developmental projects ene sa ne ma no en ha eno ne ene so wo hwe enema ekoso a obi kra nema bi ba ono na yeso distributor enti wo individual wo akọfa bi no bia obi bi nia bem enti ye ma o sa kwan no eno na me ye ho kire ye enti black men ya dwen a onyame dia man as wisdom was ye use to me at the building ye man no the positive side na was ye di adwuma na nya no na ye di adwuma nemum you use the negative side so ono nko a be self-centered ade no ono nko a na obenya so mfaso na the masses na ebre because ye kan panimfu omoko so no omuhunu and minim say ye ka say obi a professor and I say nimdie anyame dia manipa no e brofo kan ko ade a minim brofo nko a no mo de nimdie na omosua no eka yentimi implement he ena nipa omo betimi aboa man no nimdie no yeso omo anko school enti yan regard say nipa no mi busa se kuremu professor ben na timi abia adwuma wo kuremu say wo employ nipa be 300 yenya de omo nima bi munima no say brofosem ena ye de he nipa enti ye besere oman no na ye de ka say enye yiye say yenya a different mindset or mine be ye na ahano yempe long term plan say nipa timi atena say ye hye mine no for the next 10 years ade say ne bebo mine no yenye na obi kurampo ye to aba e ma ne betena akonya no so a projects are previous government here ye kurampo no ye ntoa so because otoa so a ebe go to the credit of the opponent. Okay masa where the betray mu keke Kwame Tofi Tofi o ma memre say misro da we dey ente ho say we nka 30 seconds but and then no baby asaki dey fire no because you say almost 8:20 interview so oh yeah baba second one Tofi kana jabi ma menka asemu we na yente enema bi ase last month me Toyota Vet between 30,500 Ghana cedis for 3,000 and as saying 30,000 or not Toyota Vet between 30,500 cedis for duty me Land Cruiser Prado between 156,000 for duty in Guam. 156,000. I don't know. Saki, would you call that Sikada than one eye accountant? I don't say no. 1.560 billion. Anything. Duty in Guam. Make a duty in a Kasa microphone as my can I said, me. Between 156,000. Teteno. 1.56 billion. Almost 2 billion. Almost 2 billion. Duty in Guam.
nti sɛ wokɔ port wɔ ne hɔ da hɔ a asekyerɛ no Tofi ɛyɛ sɛ ya na obi te hɔ sɛ ayɛ na Ghanafoɔ no adwen papa ne yɛtirim da bia meka ya ma ɔmtie me mind ne deɛ ɔmo yɛ awɛ aborɔfo no nkɔmɔ gyimi kyɛ bibifoɔ bebree sɛbe systems ɛne measures ɛne mmara a ɔmo de agu kuro no mu no nti no wontimi ne nkwasi asɛm Tofi ma menka sɛm nkyerɛ me kɔ Dubai February no okay me kɔɛ no me sika bi ne bɛyɛ $1,600 na me hu sika no ɛna me kɔ hotel hɔ na me kɔ ka kyerɛ wɔn sɛ me sika bi ɛna ɔmo busa me sɛ me declare no wɔ airport ana na me sɛ o sika wɔn hu bi a me declare wɔ sɛ o nga ho be hu ɔmo sɛ o nga ho be hu ɔmo kan na ɔhɔ kyerɛ o brain nga ho be hu ɛnyina ya hyehyɛ kuru no uhui me hu sɛ me hu ya hyehyɛ kuro no nsɛkyɛ wei sɛ owura kuro no na Tofi sɛ wopie Dubai anopa sɛ bi a mfa sɛ wopie Dubai anopa bɛ 6 o'clock na planes na bɛ sisi a Emirate no mako bɛ 20 etimi si at the spot sabi kuro nyabote kuro ma da gi sɛ bisi na esi wi ansa na foforo ya hwere Tofi sɛ anopa no pie Dubai airport hɔ no ne nipa na ba as a sports stadium a ya pon match no a manfo pie free stadium hɔ no that day nipa ewura kuro mu onko ano enti ma obi ya na me ya sɛ obi trans ka sɛ Ghana fo ni suban ade ne ye kɔkɔ de ayidi mla so si etu kwan free Ghana wonya duru obi kuro mu ne nko ano obi start adi mla so na opa efiri de ayi emra no measures no gu hɔ eno ne ye problem ye ni problem ye problem a enye Ghana fo na enye mpanifo no mudi yɛ nimu no na edi abro mpanifo no mudi sɛ no wotie me man ntia commentator ayefo ibi betra mo kasama parties semaza FM o kan se bi na semaza mimi nim chew ko me John party na na wo kura wo bam wo se project na yeye no contract na mo sign ya na nyenti na obi beto won to aso oboa lie because time na mimi John party ni ye kokoka we ye kokoka ne sei o mo kan sei ye be kan sei o mo kan nti nyanse mo ye no kure ne ye be kan kire wo ye de and ye ka kire ye manfo se mo nko ka kire wo mo ti de mo ye no no ye mo no nti wo ka se ye koka na opposition be ka ye be ka ne sei wo ka na opposition be nti sometimes me ya na me ka kire nkrofo se asem wo ye nkrofo yi ken enye no kra ya na binum ti wa no o mo gimatin but wo be hu se wo be kwa na afi wo hu se asem na me ka no that is the truth asem bi wo ho enye no kre but o mbe ka ma ne no kra se ye ko hia ne aplane that is sane ye no parties ni nyina sa no mo ye no enti so di sankofo we di wadi se ye kwakotia ni apnane asem enye no kre ni ya ka ni se wo so opposition fo ne be ka ye be ka ne sei ni ye ka wontro ni afa ye ho adi ni ye ko emre bi en kekere wo mo enti se me di video so bi ma wo mo hwe se utu kwan konkrofo kroso na kohwe de wi o mu si ye wo mo niema na wo be hwe de wi a yenye si ye niema difference wo mu ni se ye mpanimfo ne ya abro ni wo mu tirim omu yo madwi so omu di abro ankasa because ade bi wo ho a wo awunim se sade wi yesesane na Ghana be develop upa ye president almost speech ba ko pe say Ghana police ni bia nyina kwa ho nye bribe bia mu da na wo ye be chew no ye be jelu system no be change because police ni no chew a de mara ni di wo no wo de be di because onim so ko Jessica asembeba oh but ye jai ni mani nyina na ye de gu ho ene ama kwan ne nkrofo bi se wo ma no mayen na ayi ka se na omomu wo sika no untimi nye drawings ma omu nsi saada no bra so kosi saada ni bi si krom ha omo abe sabotage wa ma usika wanya no ahye mamma example every 2013 ebesi 2016 enkrofo anu omo kra enema ba krom ha miminim omo na me ka omo wansemi na ye won krofo omo kra baby diapers ya yeboyi mame mo be 10 nipa be 10 ene ne kra mo ye Ghana for up to say make say sankrofo di nyina adwuma gu amadwuma ni nyina kodi China for untimi nkra biem omo so a nyankopon ye wo madom mo be see factory no wo Ghana ha no omo adwuma amomo toto factory no opa fa emedoma kwa no so ebi si wo me pese me boni pakro din wo be factory
a yɛ baby diapers kɔyɛ so watum Kwame, ora mo me fancy na akyekyere yɛ ho to the extent sɛ mama yɛ fancy sɛ wo yɛ adeɛ kura na wo fa nipa adwuma no na wo yɔnko bibini na ogyina kyire na ɔsɔbotage enti na sɛ Ghana ha sɛ onsɛm pagya kakra bi a wɔnhwe ado ho kɔgye politics mu because sɛ wɔnfa ho kɔgye politics mu a obi betimi aba na ɔba be gu adwuma hwɛ yɛmfa banks ya nana Dubai wo gu ni me say eye decision a asɛ Ghana tie kɔ akyire bɛ 10 years because sa banks no ɔmo no na madwomfo ma ni sika o ɔmo na yɛn ni ekɔgye loan wɔm hɔ de kraka ase ba no ɔmo ni ekɔgye loan wɔm hɔ e de yɛ nneɛma free China aba no na wo be gu sa banks Eco Bank eni pa ko se no Ghana ha wo de mo me fancy a na sɛ mo si ahiti no ya hwe ya sɛ de nneɛma na keka kɔ no ene show no ebe dane wara usiafo yemfa aseda kese yemfa ma adwumaku ahodo mienu Joe Apau ena traders charcoal powder omada Roma ena yedi show a your friend no ahintasem ede ebro tisaki tawu na menko odifo no so yes to Joe Apau Tofi moya but jameti ase Joe Apau abade a na say ye dan e ware nyina ho sensem se bibia dadin ene se wo si dan na se wo pe wires apapa e de akọ wire wo dan a Joe Apau ho ana ye kro se wo ye CCTV camera installer na se wo pe cables apapa akwakoye wodwuma Joe Apau ho ana ye kọ because signal cables no de second to none e bi ni kurum ha sei enti se wo pe de a ene mesrewa Japan house eduma se na meken MTN PZ branch hono RCC taxi rank ho na obekọ na fe Joe Apau akono akotu ndoso ebebre dodo apa bia ebi wo ho and American cash on say Ghana Standard Board or stamp kese no so asiso enti wo kwa crojin amfa ba bia na ba Ghana Standard Board approved juma eno moye ho no enti nyoma ho nyina copper wires na 51.5 ekosi 16 ni nyina bi wo ho kona ko pebi na fe fa ko yo juma na nse wonya juma because wires ade juma na nya papa eni nti obi ampe so de na juma be ma nhyɛ wa akoju Apau ho na ko sesem kofa wires papa na fa be yo juma na afi enoma ntimi enkomo because wires na you use na na heat na wo Ghana ase no any Africa ase ni nti no eno else you use because they heat resistant whether na she said den kra etimi e manage na afi jahihye bi ama obi na japade papa na fi jaba bese no ya ra hosem enti keja munya na munya jinga no mra what Joe Apau munya na munya jinga no Joe Apau de said me nua amanfo ton wires ne cables ni nyina be tubi yes if you ono no hokogu mu store because nyasa wa hwe a we beto firi ho kwa we nya asem fo wonim de enti omu ye nsa ono wa sa da penipa wo ho sa wo ba wonso fa wo electrician bra no ebehwe said the work kan enya no kra we wo akwa obeton bia ama nanso wo ya na e pass ma ye fie no obi a wo de ese ko pa wontimi mfa feze wo ye bi enkofa de ayon wo be pro ayon obi wo ho a wo kɔ no oto nyama no de ne hwene ehwiehwia no what pampan bi na enti wo no sa awu adwuma we ya apesire we ya odi abegu fie no na ne se keza odu hunu hwiehwia abuzian ka bi shi menti bi mpo ana obe pro ayon so ayi so odum ne fridge ntimi mfa at the same time ayon we no enti ano na ne se wo bo modena si fie enti kebuzu kodwa apa akoto ya papa isa odi biara ye na o manyina yam hihia wo da ho out pau na yile kan ko wa pen baba o emre bia o enti ji pau akọ me ka so ko dum pau so na chese na ya from zo ho o baba ko school why you take ayi mention wa ya me dia no credit to se do be o ho ase force ni pa ma na ye de ho eso yi we wo di agrosa me mfa ho a ebi kwa na wunu akosara ne ja kotuma akọ shi mu ja po de no credit ke busu no na ayi no kwa ebenya time pa na ya tena Joe Apau right and Tofiakwa number no tuja na omo promoso ombenya 0246 905 898 0246 905 898 and as 0543 934 550 0543
0243-934-550 yɛnkɔ Japan House ɛdum PZ ɛhɔ na RCC taxi rank na afei yɛnkɔ pɛdwo wapɛw yɛnkɔ so nduso po afei ne yɛkɔ asɔkɔre mampɔn na afei yɛne Traders Farm fo nso akɔdi dwuma Traders Farm Company Limited anaasɛ Enterprise ɔmo nso so na ɛde apɔɔsen kama paa aba chako etimi ayɛ no ɛde packaging ne kama ɛde agu box mu na ɛyɛ ne powder form ɛde bi twitwi ɛsen afei nso betimi de bi nso agu nsuom no wanom na deɛ onom a deɛ etimi yɛ onipadua nie ɛma wo skin no so ɛyɛ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ afei nso so body no aduane a ɛyɛ die ne ntini no a asisi ne nyinaa na ɛkɔ akɔsane sane nyinaa na afei ama wo ho ɔde nso so asipi asita ɛbɛ detoxify wo body no ɛma yare intimi internal system no ɛyɛ Traders charcoal powder ho asɛm na meken sɛ wo pɛ sɛ ɔfɛ yira no na ɔso twitwi ne ti a mepatwɔ kɔna kɔpɛ ho asɛm ka kɔpɛ Traders Farm charcoal ibi na afei fa twitwi wo se wo num bɛte kama paa na afei wo de ti ba ɔntwi ne ti biom da fia no afia wa yɛ bɛsa aba etimi wo high cholesterol so so reduce no etimi te so kra ɛma onipadua ntimi sisi no ho so yie paa ɛnti yɛnkɔ na afei yɛnkɔtɔ Traders Farm charcoal powder ibi yɛmfa ndi dwuma anapa bia wobɛtumi de bi agu nsuom no wanom wobɛtumi de ayɛ daily routine ɛbɛboa onipadua no paa 0243-943-413 0243-943-413 Traders Farm Enterprise a wɔde Traders charcoal powder aba okay Tofi pacho me kɔ but ma menye birthday ansa na makɔ okay birthday ye maame pacho abrante ya na me fin ni sister good ye maame ene odi ni birthday odi na woda Jacqueline ene wish no Madam Agatha o teacher o Divine Blessing Education Complex Mami Agatha ye show happy birthday pa nyankopon fa nkunimdie enku abrabo so white atade a lazy kama show ye ne nkunimdie emfa ma na onton kwandem ema nhia ne mbra obusu nyina so ye show happy birthday afi IBJ so edibi aba eno so Cardinal Opoku Dankwa ewo Saint Gabriel Day Spring School at Atwema Techiman Cardinal you will show happy birthday afi okay ne papa Eric Ofori Uchaska Rural Bank on the head of microfinance department on the wish Cardinal Opoku Dankwa happy birthday who was Saint Gabriel Day Spring School or at Atwema Techiman Nyakupo inshallah p Tofi right me that say okay men so me that say baby adru no abusiafo simadu a eda yanimu yi no mene odifo ebebo nkomo oni kejamra yewia hye no nso yewia na shadi ene special unveiling na yeye na power wato ni testimony na yewia na afede ya hwese yebetimi de tofe nkomo ato aso a ene ye wonsem pi ene moka odifo akwaba ye ne manager na ho te say asedan kanya me na so e mete won ka che hu so ache I think the last 2 weeks as last week nyina ma hu say won kra ni nyina so ate ye di hu djuma na lawyer Delic Asante o say me kan kire o say ba na odo be ko bi isi ano me dem me mpebo hye bia obehye me na ontimi ni so me dem ka che no odo be ko bi no akwa na Dubai no so ba won so abechire mu yi edumfo nyina ba ama manfo ate de wo kan nyina ke oba me akọ na mo go kwa be bodu ato so de nti ama me kasa me ba na miti ni ba me ko pension me pension so wa na hoko na nya wa na akọ na de wie na de open na be nyanka mpa America to gukura me nkọ o tina musa Dubai na wo kọ no wo de pension na wo de kan ho nti ama ne kọ no me nyi woni papa sa ho nti e bodu ato so wo kọ no na ke eti se radio adwuma ye ya akosi dabe ti ye kọ pension na ayi de enya nnu ho wo de pension no ba kọ enya nnu ho obi kutapoma kọ ye radio enti wo no kọ kitwa bia nda no se na amafo no mo ngododo no o ma me aba wo 16 wo to so 16 no o ba wa wutu no wutu anka wo enti wi akọ animu wo ja na ho na nye enti Dubai na wo kọ de ensi kwa wo kọ ye yankwa obi so nya chance it is anete wo kwa ba wo kra sa wo kwa ba na wa ba
nti wo kwa ba wo kɔ na wo kyɛ dua no benyam nti lawyer me say o take tin be tu na me de kwa ma minua me kata mrante na me kwa brechiro na take it na ka 9,000 90 million na be 3 years ma force so anya mu 5 million nti aka 85 so me so ona me kibia me no ha na so ne yonko so na me no ha na etu kwai se me na me etu kwai nti na so me so se nti wa etu kwai na 5% na se me nko no ko mema no wata janza mfu na nka me nko na mema no me no ni pa oba bi ko oh ndike oba mi akọ ho na ase we abu sam de me kwa e be pon kwa be to me ho ti e kwa be fine oh Sunday na kwa ndo so me de the last bi madam fu bi kono no so fa yi onza wo fa nkokwa uduru ntem wo nkokwa no kwan dem ho ba bi nka se maami bi afu maami koko eno aji wa ko ti se ye ko Dubai no na e be fa nkokọ sa kwa no de be simple na me okay ma mentie wo fa nkokwa anze eno aji wa koko no mu education bi da nsuo no na be ha dwa be so mu de twa to so okay mo de ayi bi adua bi ato so e be fa so de awe ka crack promises nche ti usi wa no asi obi mu fum even say efum mu fum mu ko Dubai de when say e ben say abrofo no pemu nto ma da asisi ada na be ben o e ben pa mfrense ofiri eja ko tibu a abro sano a obotara Dubai no nti ayi tofinya de e be bre ho e yamra sign enya men so hwa nipa be sire anam se sign na menko because yi Bible kwaso man so hwa buru nipa so man so no nam se me na o ha na yenko ho da be bisa me de be fa no o de sign na menko na sabre ya ye ko Dubai a wo de me nam obi kokofuo mu a ufuro obi abro sen no wate asi Dubai no na ka wona wetena kroma me na onyame ba ha na obehye no me no mienu afa ne ye pra ko ho e na wo be bisa me se be fa na akwa na me mu e pa be e na wo be nya na no pe ba me ye nko ho da e bi ake ye ba ko na echi ye di mu ya ba na wo se me nko na ni friend ya nko ba bi da e du kwa ma me do afa yi no an fo an fa tiri kwa so me na ampeche yi na wo to fi asema ma ya cha no pe pa de no kwenu be ma ni person ajo to no mu enye o ya pa o eni pa wi fi ade anu ma sa ko kai we nim de dia ye mo de mo se na obi kan mi abe me ka se empan bi ho a fom ni wa na square se na ye se kwa no square ni entim ye bi ye be chem mienu ye be twetwem ye ku ye chi so ka ba bi gina kwase nyame bo wiase ne nsuo be na ho ne nsuo bi ahone ne bia ni ye kama so ayada ne ye de ahone de be mo hu ne se ye nye yie no nyame abo nsuo am obi nsuo no mani kora nya na efe en wote ani no gya ho ma ye de ahone aborofo no nsuo nyame bo ani nyina ani ayekora nyi besinde enti wo no wo hunu nsuo so na ye nkwa wo hunu nsuo a ususu se wo be yie no eyi ye be ho asem na okay nyame kwa mo eyi obanum nsuo be enti nyame hunu se hunu nsuo na hunu se nkrofo yi mbe so mko asi time mo awo mo nkoko nsuo ni anum nya nkwa eni ahunu ye de nyame kwa hunu se mbese ye betena ha ye be wu rough na bro ga se ye si ya ne ye betena ha ye wo abitie bi enkodi ada adan na ha na mo atana na kwa kokra onye ready so betena me nya ready so betena se na nsuo abanum we se ye bekra ewe no obi ahunu ne de anka bekra za ye bekra ntimi nka nyame chiwo so bekra nso be papa waso me tofi ayeke o de ni da me ka chiro ye nya ready se betena ntimi kra no me je nwanwa se nka abrofo ndi grade da betwe hu hia dwi Ghana na enipa wo mu no na ya pro ya factor za ma sa ya sasa na o kan o enti nka abrofo no fa grade da medwi ye ebe 200 million no me de twe hu hia enti e be da manyi no mu wi o wi sa bo nse ne ya ne ya factor za ya pra na ya asase ni no ma dua mu adi no mu yakobo mbra se e sa asase yenye adwese be ni abu ke jamra aya apia o ye no wase abrofo fa ayi re da be 2 million metwa Ghana ho ntia na omnue nyina amfra bonta ba ku tema me se me ni kunu die fufo no odwinko a wa dua fra bonsa ni be na atwe miansa na ya pro kama na ya sai fertilizer na o ma dua ho keke ay wo dem yenko me enku ye no na me tam no Professor Kofi Abraham hwe oh papa me chia no na organize Christopher na me nim se o chena nyame adom a ye be hia wo
suffer your boy 1 week na say enti me sure say prof baba na wo dofo pa bia man kan ma o kagitia o se fen ko fi boate na do ran fen buffalo o se woni o mo ne ye hia sa na buffalo kagitia car park wo no say we ya adawo ma ke e wo is it I was when you say dua na this time twini pa Ghana fo aso e dua beboy one say o gbo no a o ka say sai ntwa akwa no boy abonso o dan no atwi nipa be na chi ba de pa nga me modua mi an me ba na me gina mewu se mi mewu e na me tofi mo fa si bi apie enu na wa ma no kurani Amanda me sere wa abrefie oni ye na na ba ko fe na kuitawia eti agrek mama ase na ye na na ne kwayi no no ba ka jete Dubai o ba store enu anu no wanyina na 18 years ko ne boy ndi sabre o jidi se o be o ani munye du sam fra man so se ni mu odu dia na maka sam fra man fa dia emu odu nti wende ni mo he dance bia enye 18 open 18 close okay tinka we dia o mre fie Mr. Amanda because yakọ ye ofa ba akote kiu ye fen high photos ofata high photos makohwe o yakọ he nyina ze ye na na ekwitawia no kra ba ho one me ofa ba ko safo a okay wo nyina be hye nti safo a me so aba mo so man so a we dey se hwe ne ye pe no ne picture kra wo hana ha dwene o ye letre nti onye obi a obitima ko he ba bi a ye bibisa sa na nkra ne ye da nya ibatu we dey na hoju pa se so na hwe store ye bibia onye basa mate na wo se no nkwa he ba bi a na no makasa to fi me ofa se no wo ye hu nti mani abrem na me de makasa ke so wanya 18 years na 18 ni kire de 18 ni kire se Ghana nhihye mu no obi komo ano kora ntimi nya rehwe nanga ise nipa kwa ni ko sua pai ade na wo be gina 18 so amoam na wo ye ka 18 ye ka za Amanda ne ka ho no fa ta Amanda I'm show no ma brefi mesra wa hu no ma no mra wetuntum sa be ha dwene they say abusani nyina yam hye nza tofi ne wiase na ye ayehu and this time kran so na ton si fifa nipa na no den nti mesra wa okay abusafo ye call na odi for somewhere yakodi nkomo kakra bi na afa de ye de testimony unveiling na to aso are I want for hey guess ne hu obi e Dubai ko baza de ma hono kwa ya ni kanomi ba ke Dubai so ade ba ko ese wo ho pa ne say before say won be makwan mu opie free airport wo apie no ye du ti ko sha fidie mu be no kwa baboa ye onyina de mo per no ma ye ni ye won van go hemu kwani na wo betimi akode meko ana me de mani gi won say o ma fonso mo mo spray koko fu aburofo mu ye nyina mo mo jai o mu nya aburofo bia nam na me nwene ye ho nya Dubai na ye kan aye Olivo Dubai na de o ka ho asem bebre a be ha adwene ebe ha adwene nti yem fancy wo yesa na yen ko enim because time no kra ai na de case na ai case yo say omo no we aban we ya de a na e ka we ba obeto aso no complete the Ghana system no sa na say de ko no say we ye we ba asinyam na me no wagya asi wo na hwe krofuru market bi am be so be di ni kura bi ko foni si yo on say abepem ne to aso enti say wo o man bi say na me nko hoda o na nsen na won say me tikuru manyina me hye dan ko ho na nsen bibia na di mi wura won so oduru ho a wo wura writer grow from ho no masa enye stock it market get one ho no so ho so ye center kuma sin fi pa enti sa market no kwa akra ko mo ye ma ohun na say du baby obi kokun wansa na o na ho atwum no mbe na che ho Olivo yanko enim na is 8 yo when ya head say na eja ye chia wahwefo nyina china nyame ya adoma ma chia ahembo na jaba family house okay ho na nyame ja kokko na so tumi ni ya adwuma enti de nani abere obi a otone ayento obi bu obi kwasia obi ju obi ajapade afiri ne nsem sunsum no beda mo akoma
adanse akese a ekɔ so mo pa akwantu a manager o ma ba hɔ a akwantu no nyame afa yeso ama o manya o mu di adanse o ma mo abrochira o mo nkrata asem yakopon afa yeso ama enema ekɔ so wo ma be ma eja wo mu ama wo ma ba nyame afa yeso ama o mu di adanse o ma o be eja wo mu o ma bɔ no ho ka a o ba no so won fa no nya hwe biem a se o mu su ese avampre mo shi kura wo su nti wo mra na yakopon fa me so wi ase nyansa nyina wo ntim so ba ma no wo su wo mra na nyame fa me so mo ano na na jade na ni abere o ya oba ba mo so avampre mo shi are oba bi di ahye na ni ana oba bi di ahye na ni ama wo su social media no so sa mo se what's common sense omo leader no be obama na hu say no common sense too heavy the robo ma so bi antim na say mpratwe na say odo ne say abayire nkase mu sa o ko ebetwa o twen betwa sa o ko na obanyina yina na aturu nyina etwa empra o empra ti say wo na yasi bi o say abayire nkase mu o ko ebetwa o twen na so ko fi a ebetwa adan na za nkasa anwenwene ne se enti wona ni sima na ewro uwie nso ntimi nya wona no ho izo yi wa de ko fie uyi nso na etwa yes mpratwe na fo mpratwe o na sa na mpratwe kwa de asai o se oba pa no akodeka o se ni pa wapene won pene nyina no na satintine no o no oba kasa fa o nsa o stopa no awo phone no so what ya pe no wamia so adan ya no ya de dika traso nye ya credit ya mobile money tu atena na nsam phone akodi akiri jena se be ma bia woni oba edi nkomo bia ya yi no se o ha ase se woni di nkomo mfa ne nsansi o da makasa kwa achi no na afi wa o be ho o na oba gunu ansa na o de ya anaba ti wo gunu kwa achi nyina na o te ya pet kre nsam phone abeke na sa no ya no na o katen no sa frɛ amfa na oba anta amfiri o won sam na de check oba anta amfiri to ofro sa na wo ofro no he obesi de ama mada bon sam da no makonya onzo be o me ya de pam manya jide na ni abere man shahe mobo na jaba family house sade kadachie ka no wo ma yebu mu kwase nyina na pressure na monfo so me ma fo sire nam de pass empe ba bi wo ma ni abere wo man shahe mobo na jaba family house e kira nyame ya adum a kira akokɔ de ko me ya men kasa mete ho de na ni abere o haw bi e da wo so bi ayare na da wo so akɔ hospital a enko tumilika na bra obema bi bu kwase obema bi bu kwase a enema a enko yie enti ne etea tumilika bra eho ye nya asore ye cancel enko a de na ni abere ni hia no enya de obedi agoro eti ekira yam ya adum a ampa ye bedwa wo manhia ahembobo na jaba family house eti mo fa number na mo frɛ 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo ano ejaba family house okay mami ti ona so na command fontine me bia so se da bia me ba me kase obi a wi wadwuma bia odi fom fa ho wo ka ka ye mesin bibia ne ho fa ho na mo de onu sin nyame de ache no okay and wo ka ache o se bra wo so ntimi mfo odifo eni na nyame de ache no ka wo mesin adwuma ho yesa ne nyame ye wiase me ne odi anka mnyeska na se metu anamo anka mekɔ no se me mfa ne bebre ayira ya kwan okay bra ni pebre ni nyina no na za oba kra anko school na so de besua de pam o so besua de pam o so mani nko yetire na menu ano no wanyi miska na obididi ko be ma obi yes wasesa na shebre ya shebre asesa nyina na yebre no okay enti mesere se no kra ni mi nya sika obai wadwi se de koton phones enkaye nya se phones adwuma nye na so bia o shebre no sunsun akasa nya ho nenam endi fabra de nyame a che ne kwan so difo ajaba family house wona onche so difo muzika ni memfa mfa hene no wonkyere wo jere se wan hwe obekwa akoto sika na gu
me de waka kire obi se man kwa aburuche no aburuche de obekọ na ye we de amwa we si abontan na danfo ka chenze we da sem bia na mfo so ko wa afo ko ni sika ko kam ye pamo no wati wasi okwa de ne yanse okodi akwa bi achi akwa no aso nya 300 years e ho ane ama na visa 5 years wono ye togo no ya wona behwe popra ende mesro afi bi o hwa mwa wa bra bobi o ende me de wo ko wade me awade kra na emi hu no titru mema wo bobo bra no ne asoma oba bi asabe ensem bi no wa be ware no wa ka hye bre nyina gu amenam awade kra na ehu ta na be ma so te ende me de me ne wa nka me ko ware kra na makọ odifo oba bi ne manya no ni picture ni but je waka ba bi awie na wa kire kwai no enti sa ya de sa be pimpim sa o get boy be the guess me some be picture ba say opeso wale ba ko na me kire ne say we na beboa no we mu no wo say ampa odifo afa ne me ho say ohun ade ne we kura abom dua nura we me ma me kura na ka kire me say me mara wo ho na we abom dua nura na sa tofi de e kan ni nyina no wo be hu na yes ope baby phone of course kan no oba wo fa no na tena no wakosere na ma wo enenso ya ne ande ku chinchini dance bi ase kura no akonya so what say wan hwehwe mu akofa so awie na wo twonko a entweo enti mesra wade no kura de di ni panya akum ni person ase ta ware kwa da wo senka akọ ware na usu she dan abeka 2 weeks na nka do se gute wurade mi ko wuse de papa wuye no na nka oba nso de na me nso mi ko wuse de ma me wuye no awade ehu na sa wonware abonsam mfa ho o twonpena enti mesere se me bibia no o ya aburidifo anamu apese otu akwantuo adwuma bibia apese o ye afuo kura na akoya ya danfo ba akwa ka chen se okodo afu enye wo dina kire ho wini se okodo aburofo be se ha na wasa when anoma kura so bi ani o ya bodu atofu ni so odifo se afuo no se afu ye na mo ano what is enti mesere bibia wuye bia no mesere wo he ya kasa akwankyera sunsumu ni ani so nyina ya adwuma Tofika se memra ni fie na minim ho a obi na mebisi obi na wa kyere me kwai enu ya ani so de untimi fa pa wa abra ni Tofifie no akowura ho enti uko sunsumu nso a saa na akwankyere tie yesi ya kyere nti we ya ho asodin na me de me ho akobosika ni bi eba na so wase me ho osi nti wone me nam na so onkompa abo a wonko difo am so me nko difo wonu ni dua na se atima wie wonso de kom de wo no ufia ya se ayi ya sum ni dua wase me nkompa ebo enti me so nya so den fa ho nkobo obi na ntena fi ano okay fa no ba ntu fi o mo betie de mu ntie wenti na kom de wo ba ha e ba pu papa 0246 66 71 66 71 050 odifo akọ ni nuwe chima bi program ba bi amwa ya be wo se aka wa na wa ke ya mna so yare 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo na jaba family house manager wo mo pevisa no so wo nyina mra ne yenkyere wo obi wo kora abosumi we no utukwa emwa okay oko pevisa won sanka eso no wakọ ne yelfisu na di su manager yelfisu visa ya che bibia wo wiase na wa hu se u free ho aba na wo so hu se u gina ho na wo ba mane be na ade ba fie ba ko se yelfisu ne American visa ti ye wifisu no yo pie ya no de na ni kyerɛ soro wo kɔ sa no ko pie airport no wa se hene na me ko no wa sa dan ni wo kɔ pem ano wo se obeduru circle na ade asa ana pa na wifisu no se so hunu ba bi a wo fa so enye easy then o pevisa tumika na bra nye nkyerɛ wo se ebi abosumu we babo abosumu we mu wa wo ma ka kyerɛ wo nyina mo kɔ anu mo saka okay boy bi ba me ka kyerɛ se bosumu we di nanim emwa de toso emwa wo ma ne connection man wo nyai okay nyameboa 2 months we twam a okwa ne sabeka wantie wo mo woni ni patre ne bai wo mo tie ni nyina mko em nsaka wono ne nsanka ese kra osako ye bi free ha na o se Schengen no de tie ne se ukọ ebia Spain
near you na you adwene say wo fa ho asa akọ Germany na ahode e say ho nyina system no ye adwuma oboy ana ba say nyina system no ye ba konti Europe no de Schengen de system ye ba konti kwa ha week na you adwene say wo sa fa ho akọ ya na abandon 10 years it say abandon 10 years aba so eti for say obi so a bi ahenni sem wo ho a wotimi say we die enkama kunya no na ye dan nkwanta say bibi no ho enya odi ade memma wo dia ne ye dan nkwanta abudi fo daga che wonim say akunya no ahenni wo ma ya na yi wo dia no na ya na enta anya wo anka de anya wo dia no so na woska de anya ne dia bia woska de anya ne dia ni ska enti obi obetu ya na mo so akopere na akunya bia ye de anya dia okay aye odi momo na we de yem fancy na adi number ni biem last one now 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 ye Kumase menhia ahembobo ano ejaba family house na watwemu ni nyina ye tenase chese Sunday na enka ho canceling enya sole eti ho de oba 101 nya bie ni ema so a kire ni a kire de oba manager o haw ni ama ni nipa na mu no abrabo no sunsumu ne ye bo no asana pie hu na mu ahop kire nipa na mu nyina abrabo ye bo no sunsumu obi wa ase o ena difo abade se de Ghana difo be se akoduro bia de ofiri nyame wo ho na ese nka aduane nka ni bie kenso ya hunu nka no nsuo bie Matia abusiafo odifo Samuel ena ote ne nka no mame nka asem no kore enkyere ho tete Israel mu nyina no se Israel fo be ko oko a Nyankopon mo ko odifo ho ko bisa se oko na me ko no medi nkunim ana medi nkuguo nti enyam fomso se Kejamra yana sorry I want to akokra no ano ne nkra no wi no wanya 70 years onya no o che wura no so jafo akopata ntoko osunwa akwa hwim ka ba kudu ate pampa ne gina nkra ne bia no wantime anwane mu bidim no nanim ahonhunu moja enti anaju be 7 obegina kwa hogina ka bia nyina afi se ba akwa ka akiri ene ogina no ne gina no mu ohunu ka akoro ene ti ye be sa akoromfo abo bi mpagya nto twene kire ho esum wo ho mse jana ugina de wase avade aso jafo no mogimi munya mo ni duo ma tafsir mpanyimfo so ko si fom nyina na de ma dwem no mi na bodam de ba mfe no ma bobum sei da wa ne te de ko so light ohwem na atwa no we yo de mi yele kas magimi am so obo na na ade na ade de ho na abom ya we mi ka gimi so obi am me si abom o ha de traso na ala mo chire Ave open gidi akọ. I was avo ke jamra no ke Thursday radio aduma ma mentoka. I was avo di for someone no wate wo kan na bibia da na kwan mu enche destiny for me no bobo kobo. Munya me ho abotre kakra wai. Munya me ho abotre. Munya me ho abotre ai. Kwamra betrance na interview mienu no. Me for baako. Me be say ye di we twam. Ma mere mo betrance. Ewi a ye ne destiny for be bon komo within I we dey be ai. And then and yezo I'm say Kejamra no ano I was a mini free I was Sunday morning mini free show so na me dia grow be say show na ma me na me to na twini ba bi kura okay I was here for aka 2 minutes na abo wow na kire say time no kwa na ko na don hwere baako na ye de show no e ba na wiye me ya film mo nso mafie nti na nne no ye pese ye de niema frafra manen hawo sese mi no kasai no abona ya twen no nyame adom enne ye pa hontoma e wo show yi so ye pa hontoma na kwama me mo akwa ba mejusu bim daddy na ho te sen adom ne ahwe yi onko na ba na group no eka ho mo wa kire ho sa okay se nka mo bae na nka mo be mai ba ko bia sa mo ansana mo mfo mo mra na o me mai ba ko ene show no mo ma na nka mo nya abotre nsesan ba ma na nka okra because be 2 weeks ni a ye nheda ne mo monkomo no so I was say ye ma onso anije na wo se shade nsu de onya ba album no wato ne din testimony
na the bebo video no de akyerɛw ba sisi ade omu siesie omu ho na omu ama enwom ba akubi na ewia ma mere no so de omu anu atum no kura ni say sese ba bia ewia ase akwa akoduro no wan hye wo ho de na obi hye wo de a enye yi me ka no kura akyerɛw sɛ wan hye wo ho de a obi hye wo din kura no a enye yi prisa ewia ase abrabɔ no ba bia akwa akoduro no bon some decide say obeto no bo ase amia yen ankasa enti no enna form sa eti me ba cho ma mo honya ha na mo trance why na time no ko na ye ma omo emaye ba ko ye wi na afa de ye the testimony no atwa so de kwamra minim nyuma anope wo pese mo de emaye me pese tomorrow sa kakrebi okay yeah hey tomorrow pa Ese nanka minim say yi o. Entontom sambo. Amomo. Entontom sambo no. Right. Aha, sa anwom no one of my favorite. Enti me pese mo de anu twam. Honorable Nkwachi, aha, o time ya so na. Say ja. Say una o control me demand dey. Aha. Eti kwano ma mintie mo. Onipa nsamba nyankamfo Odasani nsamba enya yeyo Asemi abontontom ne kachere ni ma Onipa nsamba nyankamfo ae somparefo Odasani nsamba enya yeyo Enkomoi abontontom ne kachere ni ma 93.1 FM Tontom ne futonio wontebi Tontom ne futonio wontebi Wontebi no tienio Tontom ne futonio wontebi Wontebi o Tontom ne futonio wontebi Baraba Abontontom no ni ma Tofi unim Kwadano yesenia onyinino Dakura nyumire bio Ofa kwenwa ba o maami nchen Oba no beka kire maami ne se Tofiakwa Mami Na die yesu pese yesu yetu akoda seni nchen yamba Tonton mami ensini man kwan ne momo ma wona futu obia eno na media ya medwumo amitue sompa fue Tontom ne futonio wontebi wa wutie mi Tontom ne futonio wontebi wontebi no tie bi Tontom ne futonio wontebi Tontom ne futonio wontebi Tara param Tonton mami no se ne man se okra mu kono de hami o demom aya na maya hwe odasani tiri mu nsem bebre mawani na ho minia Onipa hwe ase bene pa eyo praising mawani na ho minia crucify him ben wa Onipa hwe ase bene pa afedi antuntuma sasi etu ha etuntuma otu benyi sema shenima unim afedi ewoduru onipa nchen no ade ya wo hunu ya ni se baby obeduru bia ne nipa boni nsemo pa totumba de ni jesa wachi oba no baka chiro ma mi se mami na de yetu na yo nipa fe hwe yeduru sompa baby ya ne nipa boni nsemo pa Tofiakwa Ona tuntum mami yamshino wadi yare hose ni man se mi mankuma onipa nsamba no nanya yeyo na onipa hwehwe wa miao Ewurade na edi hu afofia eti mi ka se moyi na ma kire se Tofi adwuma mu awowe yeyo praise him no emma utiri mu nyawdo na poro ye bia ben mereye enti wana waka say praise the Lord ano krono ne kan crucify me boa
mawenina ho minia DJ Lumbia noni pasha se bena yepa Mama Mary mawenina ho minia Meja kwasi amu kwa futu noni pasha se bena yepa minia be my friend diodu mawenina ho minia eyo praise noni pasha se bena yepa minia ba doka so se mawenina ho minia noni pasha se bena yepa Eighteen tontom ne futonio wonte bi Sompa refue tontom ne futonio wonte bi Hey, Eddie no. Who's adwene no so. I'm talking to you, media man on so. me ampo ana ehwehura me na ama metia kese Okay, I was here for the woman here say Kwamra Oba out say the saying 2012 na me launch my first album. Okay. Say me no na koye na bu akwa. Hey, I don't know. Ya bro. Ata wo he ayi up and down bi na hyehyɛ ne a. Say video dem aya o. Mo mabo. Ajira wen. Sa akoso ana koso no. 2012 bra nipa nyame ayi bi o. Nipa 2012 na launch ayi ko. Okay. Ano na sesan suban ne koso ana koso. I was so. So na 2016 ye launch oyonkopa. Yes. Asere mienu ne yeah. Ehunhuna keke adom obi mu nyina I was so. Te free hono no ano from from 2016. But the nipa bi nim say me wo album so be 7. Wow. Eti albums mienu pe na you no so dey go say bibiri say ya album ya de. But I say yes oba che wadwaya. Yeah. Ya na osiesie no ho kama. Okay. Iti no wonder said the eba ano ohye ano odin. Ti yanhwe album na eba no nyom be do sen na ebe wo so. Menim say kwa de mo single say media but yen de menye sure say we de. Yeah, a album. Okay. We the album say anyom de me no one di ho dwuma. Se ampo ye hun ha we sin select nyom no fa. Yeah. Ti wi a ye bebo a kire panyimfo bi no ma aboa yen. Okay. Because yanhwe ya the title song so nko an na begu album no so de aba abo. Pase bonia de. Obonia de sure oshim. Okay. No de papa for me no bi ntie yifiri mu. Okay. Eti na just say album na eba no a testimony on. A testimony dance die. Okay. Meaning Bema video na ready. Okay. I was here for eney me boss our video we na ene twam a. Obehu nya abotre. Tobo o crack. Kwamra. Mama nka na kra nkyerɛ. Video no nya nhye dan start. Yes. But obi a ade no buy no a ohu say classic. Sure. All the way compare videos a watcha. I kyerɛ say level no kosoro. Be daddy. Yankopon ya yes. Ndi abuja for official ne ye on release anyom no de akyerɛw. Say a free na ikoyi no. Testimony promotion started. Na ha na ye sha ase. Sure. To beti no other networks no so bebre FMs no TV ahodo so na ye hwɛ sɛ afia no ye de launching kakraka ebebre o me ne kwamna beto aso adi nkomo wo show yi so on beta aba show yi so na ya kyerɛw nano a date ye de beye ba bi ye beye no venue ni bibia ye be kyerɛw je say de ene tofin komo no ha ne nam ewi ama mere no ba betena se okay eti mbajo video na ready me ba cho to bo ase na hwe video we na tie enwum ni ye na obehu se enwum no ekura power bra Facebook no Sompa 93.1 FM join yen sisi a join yen me pese wo ba ho na bibi a pese wo kafa video no fato ho ene Saki wa ha mema kwa ma ne Saki aye na juma na wakinkan Facebook no ne YouTube na my because this time no I say how much drink kakra yintimi enya iti afeda busia fo ye bono wo nyame agya nyame oba nyame huhu kronkron din mu ade we a ye de yensa kan na afa Sompa so yi no awurade ma entre emeye kese amen masa yenko asem no nie
boy mu. Why am I am I my shirt me na mini o. Say no nyami o creepy pop baby you me. Nobody to somebody. Nobody to somebody. My testimony. Your testimony. Say testimony. My testimony. Your testimony. La 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 la. Lo 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 lo. La 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 la. Lo 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 lo. Ayo 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 ayo. Nobody to somebody. Nobody to somebody. Nobody to somebody. Ayo 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 ayo. Betin na bring pombiano. So mukano baby. Sunyami ya biama wo. Iti wa dance video. Dr. Frank Waje. Dr. Wonder. Dr. Yaujesi. Dio nyami ya no edos. Mumra my come on me a dance yo. I dance the brain yo. And nyami na wai. Amai me shiny wai. Amai me shiny testimony. My testimony. Your testimony. Say testimony. My testimony. Testimony. Twa video so twa video no so bra twa video no so twa video no so twa video no so masa twa video no so we dey twa video no so hey masa classic eh unim mama nka se minchiro nyame ohyirawa na ohyirawo ohyirawa na ohyirawo anopai se wan ti hwe kura e wo sompa so a enche wadanse die nam kwan so amen anyumwe eye on paibo ka kire awurade se awurade afi ma me nso testimony no anyumwe me ka kire wo efie bia wo se bi wo because efie bia wo se mudi adanse 2023 ma wo se ma mera yedin aso pen justice ayedin Kwame Asare yedi Yesu ya bro ya bre ena wo kan di Kwame Asare minim ba bi okoto sa mo no baaye me hyedem wan so nia me de anwa mo ababra mi ni Tofiakwa ni di anwa mo wie ye da hwa Kwame se mi yam me so me se mi yam okujina so a okotena so a me se masa sore na me so ma akotena so o sa sore fo so akwaduma me san so sore fo akwaduma nipa bro na fe na awurade be hyira yen me ka no kra kire wo afe na yen testimony ebeba nyame owoniema bebre di mayen but wo ye nipa yi no etoda wura nsohwe mu a na wadwene ye wo se eno ano no trust me afe ena wadanse die beba video no mesia bobiem bra me ne ma Mary no bedi hu nkomo ene tofin komo na ha ne nam tofin komo no me se ha ne nam ene na topic anka ye di be ye tofin komo no watu din se Sompa emfa ho to so ene na ye tofin komo aye bedi emfa ho to so na menim se nyame ya adoma next week ebeba ho bare ne mani age se ne ne ma dia frafra show no onso wani age ansa na meba ma Mary no so no enyum ne se testimony obi pese ono nso na busua adanse bam bare wo wadanse no woni ba bi efiri ba eya kwantu da bi asem we me ka kire o me se we edie ntina na Abraham tene papa fie kwamra mu nko ne yemenim na ewie show no adentina Abraham tene papa fie o kwa na efra hotel na ya ehoye business town Abraham papa no wo sika ne ho tono banyankopon se wo Abraham e ma on tena hada move free ha because pese mi hira wo kwa asase kura wo de kura de ya nkyere me nkyere wo so
ɛna Abraham yɛ gyidifo agya ɛyɛ kwan a wotu yɛ ntia Paul din a wagye no wɔ Bible mu no a wɔtwerɛ nkrataa ahodoɔ kyɛn obia wɔ Bible mu no ɛyɛ akwantu ɔkɔ ha Thessalonica no ɔkɔ Korintofoɔ hɔ no ɔkɔ ha ɛyɛ akwantu Tofiakwa ɛna ma Paul na dwumayɛ etimi pagyaeɛ ɛma Paul wo din ɛwɔ Bible mu masɛm bisa ne sɛ ɛna yɛte yɛ din wɔ TV so radio so a metra me kuro mu a ɛhɔ TV no kura ko bie onye obi obɛhwɛ unya sponsors wɔ hɔ tie tu kwan ye mu bi sei car no loadu nyadoa no a ɛba no omani bɔ mo so na ye ni nyadoa ni nyina ayɛ pɛ because ye pɛ sɛ yɛba kumase mate wase woka sɛ mesumi ni adanse die sɛ de ne nyame ayɛ ni a amansa mehwɛ sɛ mi wura radio mu asa 20 years above Tofiakwa na ene mi mfie bi a me bedi no meka ni mi no abom na de pension na ba na ma wie destiny for ha simadu mo ma me kwan na mo ntrase me bom pa ese nka bi nyankopon kra betumi aye yi na nka mfa nse me timu yi one day na e wo Dubai na ye ayi Fakye show ho na e de ba Kumasi destiny for muntimi nyara manja you betimi ayo umetimi ayo amana abro so okay akwaba yeah eja na mo ho te say nyame adom okay anopai de said the testimony e wo ho no obi pese odi adanse e wa akwantuo mu a pacho ahemfa na mfa na ni nkyere manja machia ene wahwefo no atiefo pa ne wa my touch say interview no an medical ya ba say dia my touch manja ma menka we say ye man panyine wa hu ye first president okay Kwame Nkrumah yeah unim de ma onya that vision okay manager answer no baba Ghana no baby yes no wa kwantum yes yeah otukwan yeah manager panyimfo ma ye kese vision otukwan abrofo no answer na mo be yie no manager otukwan ba Africa ha okay but discover bibia na omunya wo ho okay ye panyimfo bu baby say otifa kwa wotiwa de so yes and ye you baby so ayedai ko baby entina fa ko enma obi bi nsai baby abebe to bia nso eho ye mpue manja se me no ka say Ghana ye din yes but emu aba mu wo dance ye okay se wo do wani kire your destination nko ade a obenya dance ye okay afi we enti manager se your destination nyoma ye mbebo so kakra okay didi kan ye visa application before no pacho number ni hear me manager me fa number don't because obi o ho ana otika mu enye ono ane kan ti wo si form sir good mami so eni akire okay ye wo asokore mampon eni Ura bank na ne din hwani mu okay your number is 0257 0257 0257 0257 298 084 0206 zero pacho they can see first one so okay me say 0257 0257 298 084 0257 298 084 second number is 0206 0206 748 and 767 do fra see a call center no ho a on be picky okay no be di nkomo bibia o hia bia fa kontu mu no okay bra ye be boa okay ehin fa na o destination ehin fa na o pese wo kɔ etina ya dwuma ni din no ya na your destination travel services okay baby a pese wo kɔ wiase afa na ba bia ye do betu fa amwa ko du honom dedi kan ye wo visa application services se bia sisi e wudi kan ka se oni ma Mary ne shedi team no mo pese mo kɔ Dubai no pa bi se na ehinta se mshaki prof kan wa se bra uduru ha be bro wadwene ntia wa se sorry panyi ka se yeah amana dwene be se heaven so pa manager first time me do Heathrow no na me ka se wa heaven udu Heathrow I'm telling you na me ka se wa heaven ha afi bi jino sa na from above me so na edisuo me se da bi Bible say edisuo ni heaven tie ho ni heaven esa edisuo na e ma hu se ba bi awo no ni anya heaven kai bra jai me say hey it is na bro je yeah bra akonto you so interesting yes utukwa what me say unhu asisi unhu so say unhu say yes and you say abrochiri nko a o ka say we free baby ba Kumase yeah we do Kumase we say no after that say environment no it is power why say change environment yes
Medika ka say visa application ni say obeso tu kwan kwatena ho nko a okay oye dwumani obeso ko Dubai obeso ko UK ekosere busuafo obeso ko Europe Schengen Germany Holland okay obeso ko America obeso ko Canada bra ye beje visa amount ama wako visa application ni nyina fa be dan okay because we need time they say bibia online untimi ntra computer na chi nya adwuma no because anapa sorry a wokọ adwuma okay this all the services na be dey e be dan okay eti na wunya asema de koma lawyer wo de koma doctor no wunya wo yare koma da sa na yenso ye de akwanto hu bibia wo ba ye be ya ma nti ye dwuma die no ya bo ma saka be sa na wie no ne ya twa ticket aye dey ama okay enti wo pese wo to Dubai hotel reservation ni nyina mo be ya ma no ye be ye bibia ma okay car be for free airport wo nyina nti ye da package ni wo ha ye betimi aboa okay enti mo pese mo ko Turkey Dubai Qatar ni nyina Turkey yo mo ko ekọ business Dubai mo ko business wo pese ko holidays okay be ni nyina ma ebo no wo form enti me say promo code ni Sompa 93.1 okay oba ye beti so be discount okay ama watimi akonto ni kama ebia wa ye visa application ndada ya mfa amount fabra okay ye beti my reapplication amount okay ebu akwa ye free so appeal yetimi ya appeal ma won saka visa na simple okay enti adwuma bia e fa visa ho a e din a wonti bi nya no enye wodwen se wa betimi aye enye easy okay enye school ho asem eye talent a se de obi akosua a e dey ono so nyame dia na adwuma nyame dia ma no okay ye be ya ma kama enti mi sa bo number de bio okay sisi a wo kasa na pese wo fra your number is 0257 298 084 0257 298 084 0206 748 and 767 ka me see your asohore mampo ye ne asohore mampo rural bank no ene di hwane mu okay sisi a Canada dia omun ayi interest ne say o passport no expiry date ne wo no de hweso ma visa no okay remember say your passport na you don't want 9 years visa wow atem bia o pick your passport na obekọ na waba and I say US so maximum ne 5 years okay Schengen no ye betimi age ama sisi promotion package ye pa ye say one of us ko ye adwo Canada almost ko ye adwo UK almost ko ye adwo Europe and no family na betimi ayama okay amako tie ne ye me say wow opese oni family nyina e migrate to Canada to US to Europe countries no to Australia ye betimi ayama okay but they fast pa na opese okoba no eno ye visited visa na say tourist visa no ndese sia oncha ho ma we na ye nkrata anti it take time kakra okay nduba no nya abotre na ye adwuma na ma na bibia ye kama we ye no free hono ma Korea Japan eno so ye ho adwuma omo mpeso moko Korea kofa nyoma spare part ni ade oba e bebo ama saka visa no ana opese okoye adwuma wo so e betimi aboa ama saka visa no afi we ye no free hono ma Australia so wo ho eno so adwumayefo oba ye be ye ho adwuma kama ama manager ye ka say obi pese o sai fa number ni ma say ma number ni bio 0257 298 084 0257 298 084 0206 748 767 the manager okay if you want more na obusa bibi ohun mami misa bibi okay on say there be ana me kasa se mu etre say etoda nia travel and tours bia ya manfo ntino aya manfo abamabu yes me bisa say modie no yamfa ne say obi tie show yi wo yes Sompa sisi ya no say okay enkrofo no ma be kasa de yes but ebia me de tofi na me ogidie wo no mu yes nti ebia me pese me di sika bre tofi yes na tofi hwe say ebia sa asem no mo ka no eye no kra ba cho eno no mbema kwan sa na because me sika be come sa monye visa na me mfa mamo manager any problem say wo ni mo pa me question na emu da ho pa ebia sa mo ma me kwan de a ene na ma hunu say de me kama asem afa enti so obi efi say opese wo tu kwan yes no so okay enkrofo no omba tofi show so but okay me nkwana me nko hu tofi na tofi mfa me ne o mo nkotena se because me sika na me gia me mfa mamo sadete me de beto ho sadete mo gi visa no mani pa kra ne de osika mamo na mo de me de musika mamo any problem manager enha ya dwen kra okay ene metimi ne me sense mbosa busiafo ene metimi aba because me pese obi be ka say meti no official so na me koye no nkofo ndimi asim na mo nso de me ade ba akonie da bia me ka sa asem we kire ma dofo say se me obi atum futuro gu wani de menye sabi toda no obi si me bi adwuma bi opese me bi travel ento a esikasem
ti sɛ nipa kɔ no wohwɛ sɛ nipa adwuma no yɛ ne dia no ne nsɛm obi o agyapadeɛ a sɛ biribi si asa nipa koro yɛ betumi akɔfa ne agyapadeɛ de atu aka nipa your destiny ɛyɛ ne dia no your destination no ɛyɛ ne dia no minim sɛ krom ha onni fie koraa no mintimi nka na agyapadeɛ dodoɔ nyinaa nkyerɛw mintimi nka ne cars dodoɔ nkyerɛw ɛno deɛ car no metimi agye baako no so abɛgye no ton a ebetimi atua osika bi ebɛhyɛ mu enti me de sɛ the medical ka mama me da opportunity no wo de oba na obehumi a na me ame de wakɔ me de wokɔ a yɛ ya nhyehyɛ ni wie ne de gu pipa so a na sika no da be hɔ omo ye gye wo visa no ma wa munyim sika asɛm bi ani hɔ sɛ mate aseɛ saa de ani me support me na mata mochi any problem okay ma me tie wo bi on say adwuma we so manager you very good track record okay ya adwuma na che okay ya adwuma che nipa be UK a manager make say obi okra so mpa kwa chire pa ho na last week be last 2 weeks be show ya nipa be from UK I don't too kwan wow enya asem ketwa you me fa say be 20 years experience okay aha enti adwuma no de ya che enti any problem ho na ye adwuma no so correct say the work no ye nyi obi sika na ya adwuma no basa na de on de na ye problem no enya ne sa enti manager make us akwa chire no study abroad say no na ye wo so okay so person ko sua de wa abrochira study abroad no wiase afa na be bia person ko school no ye betimi aboa wo okay de ara man fo ntia sense enye school nko na wo ko a opportunity wo mu say obetuma say adwuma obetuma say adwuma na onya adwuma full time bo adwuma kaka wo be support wo ho ama otimi akọ school no enti mama papa opese wo ba no ko school a fa ne Brian okay omo ba ye betuma hwa ama omo anya scholarship obu a betuma qualify for scholarship up to 50% okay na wotimi aboa akọ school no Canada US okay Schengen countries no that is Europe ye betumi ayama your over 9,000 universities are e wo wiase nyina ye betumi aboa ama wo pese ko school abetimi akọ sana ye adwuma ne tie okay your destination there ya ba say ye ba beboa ama manfo so anya kwantu mu nsira say that we can na testimonies na there aba okay mateme da sipi awareness ono e na ye kasamafo de ma wo mo na ye wo mo kan ne say o mo pese wan kasa no onya testimony udi adanse na wadanse no enye kwa esese free bibi na aba me hwe hyade animu a afi we wo se enko na wiye no Sompa FM e wo se ofri Ghana ha amen hallelujah na ababam nso amen ababam kwama me dey say me my own mind abrochi na wo no me ntimi nkotra ho ore mo ya na wa be fa me na makọ holidays ma kọjem from na ma ba mote wa na ma fa phone ma from se ka bi aba so shadi mo abo ano na mo fa mra me ol mai aha abi amadu di enya fe na bi a wodi ni ba bi da ni ma to ka se me bra no sa papa na da na so collapse on to ka se me bra ni ma 7 no ni ma 7 obi a ni papa birthday o ho se ya na asempa esi na papa ni gina ne birthday na se na ni ma 7 no obi atinka mu a or drive the abase papa okani ni awaye yen no 7 cars o ma 7 no obi a so cho car wow go betu arewu eje abusi afọ ma me no 7 na ku ye na yeah eti bizana se bia na wo bibi a wo di twato amai for the last okay subio nurses teachers okay doctors eduma bia medicine for steel benders a pese wo tu kwan Canada okay US okay Australia obetimi akwa ye adwuma obekọ na wo work permit nyina akura wo na wakwa ye adwuma no enti me the number na tu bia bio 0257 298 084 0206 748 yo asokore mampon ye ni Rural Bank PLC no e di hwani mu okay so bacha wo sorry ya ombetimi afre bacha mo ma course no so wo de woni ni di nkomo wie na wo te ase ewie a wo de bra be hume your call center 24/7 na me mfa wo nko ene de me sa me gisa adwuma no ene de no mahunu se mani tuam mani sam na nkwankwa ye se wo be ka sam foforo bi a chem se tofe crofo number wa yi ni so no dabi wo de wo be humi a ko na me no ma sensan krata nipa bo ade ya ne se wo be give visa ma obi awie na onye sika ntua ye obi da ofisi a ya me ka say eno no abronti wo de to ama visa na say na asesen sika so na ade ye ho adwuma aha nti de wo nyina ye se we de
sɛ the bɛyɛ ɔmo so adwene mu nyɛ ɔmo fan no ɔmo no sɛ sika no da ha na ɔmo gye visa no nnɛ ɔmo sa bɛka ɔmo sika ɔmo gye visa no wie a na mde ɔmo sika ama ɔmo asɛm bi ɛni hɔ obi a mɛbɔ me so bo bi a tie abusuafo 0257 298 bacho 0257 298 084 and 0206 748 767 simple for almost sisi ana no mo ebon komo me so me da se abusiafo yensan ko back na yen ko he testimony video no emra ye ba na afede ye jai ho nkomo e de agum ma mere montamu chuku na afede mon hwe video ni yie se de sitie eti masa se video na you ready let's go Asemnunie Dominic Maomesiano Kasa be a jump kurono. Mami bo when you don't do. Yeah, I want you anywhere here, party, many munya mina go, baby. Ain't I give you a serious every day, everywhere. Woman, no friend. Yet in a mini yoko. I'm so an eden. I'm a shame. Baby, you're the me. Nobody to somebody. Nobody to somebody. My testimony, your testimony. Say testimony. My testimony, your testimony. La 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 la. Lo 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 lo. La 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 la. Lo 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 lo. Ayo 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 ayo. Nobody to somebody. Metin a bring pombiano, so mukano baby. Sunyami ya biama wa, it's you our dance video. Dr. Frank Waje, Dr. Wonder, Dr. Yao Jesse, you nyami ya no edos. Mumra, my come on me, I dance you. I dance it every new. And then I might be shiny, testimony, my testimony, your testimony, say testimony, my testimony, ade ya pa na me be twa nwom no so why I say obi ti fi say atof ma no monsi na abotre wo de Tofiakwa koma before say me come Mary so no official say nwom yi enne ena ya vele nwom yi se obi pe bi atie wona som so obi pe se o follow nwom yi a ehemfa na obetimi ahia wo
medase bebre daddy mesa da etiefo ase okay because omo na ebo ama bibia timi ye ka sisi a audio no de ewo audio mark ne Spotify Boomplay ada ayini nyina okay video no yenya teaser bi na ye de to yenya fa fu video no okay but me share etiefo bo say achekura next 2 weeks okay you may release video na kasa official video on there to YouTube okay but a free and then see next week yeah the BB a friend is a performance video okay a testimony yeah performance video okay yeah the better YouTube it didn't Shadrack usu amwako okay official inti woko other digital platform ni nyina so audio ni de obenya okay na yeah shebo say nko see next week near the performance video meto na the following week no okay yeah release I mean official video na nkasa e de ato is it a testimony all the way. They say the awaited bride is coming. Yeah. Ya trying sa fe de obana. Me mpa bo ne say Rade fa nwum we so. No ma dance e bi e hihye. Akonwa ase ne adaka mu no empie pie. Yeah. Mama Mary page na say Rade man sanka ne de animu ya. Ya dance de ni pie sa. Anwum na aba at the right time. Yeah. Na me hu no. Yeah. Sure. Shadi. By say sika fatao. Yes. We share video no. Said ye was ye mia bet no yeah and said maybe at the papa fatal nyame so nti say dey yes kwemu masa ne ye yenye adai ndi nyame wo shira yenye masa yensu nyame be shira ye sure okay mama sha se mfiri ma Mary so ma Mary ene tofin ko mana na ye no testimony be twa fa bia yeah mama ntio yo e da nyame ase anopen so ewo testimony enwumi ho Shadi nyame onhyira na onkoso a empeja o me dem make say this is just the beginning yes na ohontansa enka omo a ewo mochi de di kan IBJ mu IBJ kura se eso otodwom enso me say dan hu no yi o eja no aso no NTCC omo nyina so mpeja omo emayen na daachi bia yen ntimi nkomba no mo de asoso yemu Tofi di kan enti the radio sepa na the testimony adansidie ehia pa okay ewo abrabosu biem okay se okọ titiru asori dem se adansidie ni wa obi nkwa asori dabi because me ukọ die na esi afri mu aba ti adansidie na kire nyame ani nyam adansidie na niema esisi no eno na ekire me kai se me ko baabi a nipa ani me dada me wura baabi a de omo kan se na wo ada na wunyine no soronko wo ada wunyine ana na me se eno na adansidie ekire se nyame eka me ho me wo nyame ewo me mu esanse ye bobra koye nim ka otamfo de obawe se nka baabi a aduro ne niama nipa wafamu na nka watete na wakansam na waye basa na obonsam ani age se na usum nyame esom so de na unya free mu but so wo de ohoma awurade na wo ye ade a eya nyame hwe se ne esi wo wakwan mu bia no ebe ya dansidie ama afoforo eni obia ose obia onimu awurade owo onu ankasa wo adansidie ede ewo nimu enti bibia hia dansie na ama edimu na agina yie na mehwe Shadi mehwe emre bi social media yi bia no omo entontom die ya na mehwe yi ne up and down bi za de no okan na mehwe enne testimony ya ehye no ne de se de na nim dadwaye no esia bani say oh hallelujah hallelujah testimony ya dance dia chese ya bobra koye ni wako Dubai dana eni emponi ene Dubai story no chese it's in line kopa anti God is building you me Sarah de say
ma chese we nya ahyase na de eba esoso pa nyame onhyira wo pa me da se obatan ma Mary na wote ne nka no one da yemu he so me matete edi no so oti yenyina otimi control aso pa yin otimi control me otimi control me wo ho na send message na obeka de opese o ka kire o we o say utwa pusi ewo phone so say yes me ma me akasa aso pa yin Tofi testimony obi a wonim enwom mu kakra bia no be rate enwom we ewo esoro pa yes a very serious package na why no say wo hwe adwom no a rhythm no a ye de adwom no rhythm bi wo ho a particular message na wo de ba no emfa I say tutu say no si de rhythm no emma message no wo sa homa nsia na diago eye emma obi a wotie no nye adwom wo say ka wo tena ase ye say emma wo keka wo ho saa de no wo ho afa wo hwe area no a wotwitwa anwom no a oka adansidie to ohwehwe free na chi senti a wobetuma ma wodi wonsa kire bibi so se o bibi a wodi ho adansie nhwe kuro na okotwa ni mu no ene maame ne papa no a opeke wo mo no official maame nka Shadrack ne maame ne papa ankasa aja say baby ho nso ya ne background wa ankasa ne background ankasa baby a wo free pa no aja mo akompa jo me chia okay ti sa wo hwe no afei efie na otwa ni mu no a no so chese person chese ba bia nya made na koduru ka onyaye dress na ode yeye ni body personality sane osisi share no na totality no hu say ya package nyum ni yie standard na wosoro bin strong make say the say lady no auto friend say o PCS star no they are no who's to na wadan free Jace nyum no friend no no Adam Nana yeah on say video bi wo ho a wo hwa a oba pe Kristo so wo saa na mani bi but baby na share di mu nam de you won say nka message na ya na hu say but show pa video some de ken ko ho okay me ya hu say for the first time me hu no be from Adventist musical what peja music standard no the cost pa so this time no enye message no akeke no but wa hehya nwum no de akodru ba bi a wo hwa etwe adwen ma eka bibi de kirew ma hu sa mpa nwum no so background bi a eyedi onpeja onyene no hompaja ade no ma no nko nanim na atras wo no nko an de menim sa launch an ye be no okrom ha no sompa timi ni ebe at least ye obeba na kwa me asare ne gina ho a o we come no de wa betrase na form kra ti launch ni ye dia ye be giesi ye bo me san so aka o se nyumu a sompa ye bo sompa ba hwan no shadi na ye aha ni nyina wono anti wono de akwasuti fata no kai me ba nim nante hi what's sika de do okay minister wo de nyumtuni enti wo nua nyumtuni a enta because nyum no bande me say I just want to nyina fa ko wura ha mama nti o ma hu say time no aba eradi israel amen na ye mu bi de ye nim behind the scenes adwuma wo ye de boa ya nyumtufo bi okay na manage me fe na nyum testimony no nyuma nyame ebe peja akwa video no twa watwe me pa akwa we hey my bro awa akwa we sa no me tiri won tutu o manya sika nyina fira akwa we na baba me pese me yusu nyum de kasa kire obi anopai okay na ye ka testimony ho asem na obroni say your testimony today sorry your test today is going to be a testimony tomorrow. Okay. The ugly part of your story is going to be the most powerful part of your testimony. Okay. On say you will be wa fire yeah. Wa fama niemu. Nyame yusu sa den de prepare. Enti wo hwe anwomtofo bebre a enwom na ya na ye trauma mo no bebre eni ya brabo mu nsem na ya na ye ka kire mo no. Enti nipa sa wa mfa ya wo ma mfa ma niemu a wo kura ya na woni message sa.
nti anopa de e ka kire obi an say yawdie bi a wo famu no ebe ya dansidie kina yes adie bi a wo feel say wapem wa abrabo mu no enwumi kasa kire wo say enum na de wadansidie ebeba empanifo kan se mi say anyira entwa yes nti abra wo betwe ahoma wo soro mu bayire tan no no say ate yes nti ye kamfo nwumi de ama Ghana ewiase nyina say yen support yen artist na me share video bi na me de me ni information say na ye advantage for yi omu gina nsuo hu na etwa video no masa wan hwe anu yi ana me say me ni information say advantage for video na sa akwa ba akwa ka ya ji atum ye gina nsuo no sa mo se nsuo no se wo hura ka no say boy ba akwa theater nsuo no I been some video no eba ya Afe akwa lo ba ko video video that's say that's advantage one day that you wait to show what video and the flowers oh na and never be a gospel mo on say when people see young gospel artists now you feel say as a gospel artist one man was say but you didn't Kenya be a gospel mo ama gospel ayede we share some of the rhythm ebimu use wow enti you best for some time now Accra any Kumasi gospel no me who say enkabom bia san abamu biem you best say yempani for no say that unity no okay omuma ensa mate me da say me komini akwa me asare so me wi ana fe de me bia homa no de amamo aperitivo drinker abusiafo Courteous Marketing na e de aba me can drinks be 9 na achro aperitivo eno adwuma ba ko ne se herbs na efri Italy mamu na aba toaketua bi na enso adwuma ne se fa untinum na anane srade no ti moja ne de ebe ye adwuma oni stroke abonsa ho brekro na no ye science wo drink e fe no miso na miso no abusiafo drink ekura afami no ye wo miss fruit ene wo mango one e wo ho na contra Courteous Marketing for kofa de bae no ene aye parties ahodo wo amano ne na wo ba bibia wo ye bia no aye miso ene sese wonya o pa hoden etoda kro bi si me pe energy bidia ye bibi me ba cho aye 5G ena me kamfo no e de ama aye misa 5G guarana wom grapes fruit wom ginseng wom ena green tea ni nyina no aye Courteous Marketing adaroma ena ye de abadwa so ya to apeti ba bia bomoden ubenya bi ewo ba bia na aboa wonti bomoden misraw say Freyen ewo 0246 270 221 0246 270 221 na ji drinks nyina bi na emo asronko kwan so permission heba mixture so eboawo sronko kwan so eno no unse nipa untimi ni dia na ha twene misrew bomoden na permission heba mixture nanom ena eno danchen a ye wo permission Femike eboa ma esiesie ma himfie bra wakwa afichire no esiesie one wo permission bere ma capsules eno nso ni nyina no menua ye frɛ no K Fosolandi ena ede aba 055 388046 0555 388008 Kwame Tofi you are testimony Tofi na e wa dance di mani age ena me ren so asa aho kafra two things na Tofi yeah Sadi okwa sorry we atwuma kofodua Ezia na Kwame ubisa bisa misem bia akoshi go ha menye wa no go straight to the point because yes say ko video ya wa ye no da bi atwam Kwame guys sasa video no start kura abaka say secular music yes mimi tie no me start ye no ma produce awo bobo yeah and na msuma me de motofi na produce no produce tender voice Techima Ezi yeah na me produce wo solo producer Kinzo producer ni yo no na ya bro Techima bra ya bre no me ni akwa we di enwom ne de I know there as you say any Joyce no ne DSP no na yeah say last year say me de ne ba ha ni we nti enwom no de say bi yenimu kakra yeah na yenimu enwom no mu no ota ye enwom we de azie for no mbeto asen srew ko video ya wo shoot ne ene Kwame ene no atwamu sa
na kwame tio obuntu ni nse mebo na me sisi a me so fokora ba betra me ka mu a nyuma me boy obra ene so betumi tuma asan ene we de daddy me pese me twe me adwini so the person they may we are sending a message. Yes. Because as if for reading more, we don't have reading. What we have is message. Simple. The comment now offer the message in America. That is all. Masa video na shooting there. One has circular for no babu. Because idea you mo favorite. Na wo waje na wo different level. Udi masa. One here video we know. Se udi agro na se TikTok for no so video we mo. Yeah. Me bonya me mpae sa fi unya nomination. Because video you know a video when your nomination pa be me ya. Yeah. Because video ni class. Yes. And now we share the way arrangements in the city. Any kwan mo fa so share video no. Oh Charlie. My mom is saying. And they are beer kind of beer. Yes, say nyumu no kra bie say wonte nyumu no kra wo hwe video no quality of the video because gospel artist for this no yeah who say omo man crofo mo shoot video no yen crofo mo shoot secular for no video sure into wo be hwe Joyce oba pa ne omo wosoro no a san crofo no mo shoot omo videos no yes san crofo no yeah eno ne ma omo reading any omo videos no a quality video yes a quality video we no Charlie oh wow I deny effect now Tofi mama nka kitu bi na me fancy na me ahoma no me kai mre bia na me te adumanu adumanu bo hyen ho no na Tofi na me far from a ho to Brema UGC sa 2 good years every morning na me call na da bi na makona me ba nti mi wura mu akofa mpatase e na me ba nti me koye adwuma koye construction mason adwuma ya nti na me so na me so mu nti tu so na ye de koye adwuma no we nyina bo gubaj mu ne bo machi na ma ye ni sei e na level no kura ma nti me ba bo do na ma bre e na me de ba je ne to ho sei e na me de me 3 tools ada me timani na bo ba enrebe 7 se me da ho no ma da flat Tofi mama fancy obesu ene am for han dan Tofiakwa macho kwame ensu abusan for mabia homa no 0551931931 0548931931 testimony I was in gume hello Tofi como yes sir okay I'm going to hello Tofi como okay I can't say Tofi como o program now you company shelter see what's na platforms when I'm no production team I shall say a program now normal sama nyansa sama na sama ya feto komodi mu no boya papa aw abrabomo ka minya ka manse no nya da jin pampo program de bia okay no mo che no mo fa abawo because on some na okan what sem ye normal o fa tu chima empo ase nti ni plan amisha e da ma ko production team so da bia na me mama won kan sampane te bi ya na me fa kwanya so enchia me am brother ya pen okum okay afwan ta boy okum kwam be obi amisha mate me da say testimony time hello yes sir hello Tofiakwa bemena yeah Dingima ni. Hey, senior. I'm going to say. I'm feel. United States of Krupo. Yate. Hello. Tio, bra. Now Jamaica is Titanic down where you professor the car 17. Titanic has 7. Wiki ya sembia ji wo. Titanic no. Wiki ya sembia ji wo dia na si ko family. Abrofo bi se omo ko
Omo ko re tata de kro ni pa nu mu nyina ko wo sa epunum. No. E ti professor no good. Te omo nwene obo ho. I say, whoa, serious. Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, boss. Yanko Padum Senior. The new program, no, the one I was referring to. Yamiasi. The lady who you program and here. Fra. Let me say, I can. You can shout the man is program this one. And then they can't answer for me. Praise God. Oh. Me bacho minya wanka mani baji say be din komo wate. Topi mate. Bo modern na hwehwe me so twa ne number na ma me why na me wi amatimi ne no din komo. Se ebre bi nanka wani da so asan wapem wanne ye ka dance difo a oka ho a. Shadi nyumi ntime mo ba studio na odo testimony about why. Mate. My who say Big James e frɛ me na ba masa ba bi afrɛ me fa no mintimi mfo me ka kire open. Kwabna my brother. From hade obia untimi tak na no man hene Friday no na tade no come for this house Big James o Big James akwa pa wono atwa wabo pa wono wasoro wono wasoro BJ ba bi a wo frɛ fa na anyeye and I'm friends with intimi mfa now we tell wo baba because what testimony oh hello oh kafra wonim say omo wo adum ade ko a life side honne you know no mu nim say Big James no ton polythene bag or testimony na me anka say o say nyam hira me I was saying I'm Shram Pao. I was saying I'm Shram, my bro. You are dancing. Hello. Hello. Good morning, boss. Sompa. Okay, open your mammy to you. Oh, like you muna hokra on sui. Hello. Acho etio. Kafu chiri mu class. Okay, mentio. We know me for pa no we come serious papa. Acho I have brought some pa why na me share why. Ntama ne some pa de so am de say emuntwe. And them bacho hunyame why na me so me pon o say me so me ko ho me kakra no mabre wo de watchna radio adoma free bear no otwe ko bia no ba metime hia why okay me bacho me fa de otwa to mfa obi abiem hello Tofi me ma na otwa to odi ni ba bia free me free bacho ofa me na najima me kata free command go from okay na najima ma minti o papa ana pay the medawase e wo program o de amani ana pay ma video na me head you the I am a fan some of that is you first I'll cast on portion I have a fan and person trim na o stand the second one too so my video no be na I am a sepa me we hope pass adventure news canon buy class no se na ma me mobile one or the two solid ya o de be share le ba no papa na dey make you fra eso I mean sure no sure adventure no so she papa no awon kan on klani na bushani ni na sorry oh I mean sure papa no adventure mate me da se we atofom wo sompa hai na atofom wo sa show we su no sompa ready to be soro menim say adanside wo enwum we achi Tofiakwa se say de chase hwe TVs we behu more videos we ye be bossa na area menim say memma kwan one day bi de enwum na ya ma wo no memma aba studio ha na obedi adanse eti ma mary say we de mo wie mo soro akwa na no nyankopon nhira mo okay Tibra kwa me video ojina he ya binyame nhira do kan na damasun say masa
o ka bibia na na me chia me yonko amas ya wo hwe nwie mo akwa na me pen no de na kokko to so akwa no ye good oton nua papa ya won grofo bi o se he sheda do tum se o te Ghana ha na di no pressa ono na tum ko no ho se o kwa akoto dua o hwe o sa o se no nua na pese o betoro mimi wo bi ba me de no we de na fetchen me de no tie nko ne nkoto no de no na nipa we wan ha baka so be da friend amas oton nua no wo hwe nwie mu oyo no kwafo papa na na niam nso ye kama ya ne bo no ti amas nyankopon nhyira se ya abechia no said nyame bo na menya sikasi dan na amam nua aboso eti memre eti group no mon trans na mon fa anwum ntwa to man na dia me pesa mekani anwumi se o ye singer na Tofiakwa o fa anwum no na usua na o tutu ni yi your special gift bi wa animu e de be ma wo me amefro wo ha na wa beto no ha show yi so otu no bia se wa ya de a na che wa de e wo show ya so nti ze de nwom no mo ntwetwe na mo nhyɛ ase nsua to nse we share no Facebook YouTube no me na se for TikTok udmanum dia enko Tofiakwa ya ne titi o hwemanim nyame na amakwan na me ma hu mo bo na wa betra ha osora opam de makwamra nko a hyere me de me nipa na se so sa idem share Saturday na nya asem ketu na nkasa brinka promotion ma ya ma ka to okra na eniema abu so ya nti hwe testimony video no ma African wear kokona na sheme oba fashion say we ase no sa o kas bi ma me charge o oba fashion eti abusiafo aha na edi show no esi alumbia bebo mi chidom na de ne show no gina ne so eye Yima Escobar Escobar boutique ono ena a produce show ote Professor Sakinka ote Kwame Asare ote Minister IBJ ote Ma Mary ena ote Asopenyi Justice ena systematic ono na etwa ye na ofro soro ho a say Yima anase David ena wo ho ena omde call live ema o midin editor Tofiakwa nyankopon nhyira wo ochena ebehia e wona menim so this week obeti Shadrack enka e wona menim show so this week obeti nka wo so pa because testimony ne dey has ya no it is said here kwamra mi jaha mamo na modi track back ho atwae so na afi dey kwamra so obi pese ebia ofrel na onu di nkoma number be no ofrel because testimony we dey omo mbe ye party birthday ni na se for no ombe from our perform number be no omo frel okay 024 88 11 256 sisu bi ma 024 88 11 256 okay ti mami entio the DJ ti for no see tomorrow to be a dada kofare hoba nama wanin print to be a energy brewnu forget the troubles that pass away and accept the blessings that comes your way Maureen feet to be a dada kofare hobo Big James nama wanin print to be a energy brewnu Dr. Jesse, forget the troubles that pass away. And accept the blessings that comes your way. I feel more in feet. Only pay dear than any muchina eye. And your dear chamu, and no dear your body can some keko. Atiasi phone him say no rechem no china dear beba. Tofiakwa dear na bamubu. Or china din kugo nebishiano. Asemi inti fe ni jieti ye mukase beye ya mami tomorrow enena nyeyo beye ya mami tomorrow fe ni jieti ye mukase beye tomorrow beye ya mami
tomorrow. Hey, daddy as a cry. Hey, yo, tomorrow. SPO, tomorrow. Ajua Rakua, yo, tomorrow. Mama J, Papa J, tomorrow. One hour did you do to one concept, man? Win him. What the energy any who see a betra patching and Tofi, 80 cent, and I have a bonuma minister. And Cherese, Debbie, bonuma, Debbie, bravo. As I said that the punk quench you, yeah, and then I will for a Ochina Ube San you, Mr. Job say. Never quit to be a failure, no. Because tomorrow by this time, Ejumaya Basano yo. Tomorrow, I went to some tomorrow, our tomorrow, Shabbat one is tomorrow, Ubedi Adansi. Tomorrow, tomorrow, I'll send Kafue. It shall be well tomorrow, tomorrow, Mr. Abu, that DB fine tomorrow, Baba Lassa, BB fine tomorrow, Mr. Ivan said, tomorrow. Tomorrow, Fanny Team Cassa, tomorrow, Papa, tomorrow. Tofiakwa, Matiwasie. Tofiakwa, Matiwasie. Tofiakwa, Matiwasie. Sompa, Tofia, Semnunie, Matiwasie. Dominic, Maumesiano Cassa. Every day, everywhere. Woman, no friend. Yet in a million cool. I'm so an Eden. I'm a share. I'm in a million. Oh, yo. Sign a million. I am an eye of a fair. I'm a share. I'm in a million. It's me, baby, madam. Sign a million. So, Perama, any dance. I'm a share. I'm in a million. Stone. Wamra, me tie me. No me can you. I'm a dancer and you be me. Oh, me could be a sing. Mokuro for be banning me. It's any dance to a benko. Now, homo, anywhere. That's what I soon yamia was showing any money on the phone. No more than a coupon. I am no my bravo. Why am I? Am I my shirt to me? Minamino. Say no, yummy, oh, creepy, pop, baby, or me. Nobody to somebody. Nobody to somebody. My testimony, sign a million.
Metina bring Pombiano, so Mukano baby. Sunyami ya biama wo. It's your dance video. Dr. Francis Waje, Dr. Wonder, Dr. Yao Jesse, you nyamia ya no edos. Mumra, come on me a dance yo. I dance the brand yo. Am I my shiny? Am I my shiny? Testimony. Tofiakwa. My testimony. Your testimony. Ni kwao odi enije ni nkwansha abarabo mu afutu nyamsum ani da so ede enije abiro ni panyina Sompa ba ebe sumima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sumima Owe fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu arada Ifisa gudie munsemo ubenya Aberabo munsemo ubenya Nyamsungu nsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa dibre ubenya Ubenya ninyina ubenya Sompa TV Yabane papini suo Sompa die Ema kefiapa